or say she as I know, be son and when the panel members know. She ye, dear, and mother the ye. Okay. I was for Yaba, and now a brilliant bosomia tosso, what you know, let da a tosso crown. 9th August 2022. My last warning. Okay. Asem my last warning. Yeah. Abajafoba. Been with you monopa. I feel no more yitri. Also for Paul Kwabena Yeboa Walande and Omra Samoa ha Abrewetia or Hinde Yere a queer Yeboa Suyama Brunya okay. On so the Brunya and Niba could Brunya. Mamma didn't told no pan if any Brunya a queer Brunya until the birthday follow every Christmas. And I did, you know, say you will be a friend of Brunya, we a bemo or bow. And on say, ya were yaw, Kwabena, Kwame, Kwesi. Na Kwesino, it didn't be a Kwesi. It be so ye a Kwesi. Ye two a Kwesi, and ye two Kwesi. Fantefo flower Kwesi. Aha, Fantefo Kwesi. Na ye no, Sentia, it be ye a Kwesino. Maybe ye Kwesi enka ho no ene na mebe chiri mo akira man san on say ye wona buo bi asante fosra na no e da bi wa fre na Kwesi de e folo Kwesi adanko a enti nipa bi e fre na Kwesi no ye wo no Kwesi de but ordinary Kwesi adane de ye Kwesi buache na say wo Kwesi de folo Kwesi de say akwesi buache sa na ma edina ye mienu akwasi ni kwesi akwasi ne kwesi okay abusafo yakọ enaso ye obi ka afutu sem wo ho na torchlight sensem so wo ho aha na me komu ana mhu se tatakwasi na kofa akoko efi Fernanda Po ebaye na Ghana for yadi koko ekwa bruchire no year na yadi koko kwa bruchire na 1890 Ghana yadi koko ekwa bruchire no ubu nkonta emfie oha ene aduasani 190 years 130 years Infie me fancy infie or hane aduasan mi no asaseni ana tete kwase wori koko free Fernanda Po ebaye sese de sa alan ne kura ya change the din no na obedua koko no wo Ghana na ye hata bi ne hunu se eye no first koko a wo mo de kwa bruche no Ghana export first koko akwa bruche no 2 bags no de ko abruchi 2 bags ene de ko habo o ye ko de ko twi ko abruchi sabre na tema habo was not existent ne only takra de habo senti e what takra de habo no na takra de habo no ye natural habo nya sa ne nyame ye no on se ship no be lande a ye se po no ba bi mu do pa e ho no utimi lande na takra de no naturally ne nyankopon aye ne se e ho no do e ba po na no twan no e ho no do betema de omo epushi nsuo no koi tema epona no ho no no omo pushi no koi abesa ha ne run about we bro sa kra ansana omunya babia eye deep ya ship no betimi alande enti sabre takrade enana Ghana fu nyina ye ship ne mafa na yesade ne ma efiri abroche so fa ho eba sarete say ye ship nketenketen sheman bi dia ene sade obetimi alande babia enti that was time na omo ye triangular trade
no silent trade abrofo no ba ponano kan na abifo no hunu nipa kokko saada ntomu dwane ko gina chi na abrofo no so hunu nipa tuntuma ya bom saada ntom so hye ship no yentimi mfiri ma eno hunu se Ghana fo no hia nema bi a wabroche te se ntoma sadi Mmrantehene nema no na omso hia gold obi aso interpreter bi aso ni ho Ghana ni bia ente brofo a obetimi a kire won ma se mu a kire ena brofo so ntetwi enti abrofo no hunu se enema bi a neje ho no se omudi gu ho no omuyi gold kakra to ho ombe hu se Ghana for be hu se ye omu hia gold enti omuyi nema no gu ho a na omodwane akohye ship no shemanum na abibifo hu sa brofo na kwose nsemanum a no mu dimirika ba pona no no mo abahwe niema a omo yego no so yi gold e de ato niema no ho no mo adwane akogina soro na brofo na firi aba obi aso no yonko abrofo no bahwe na se gold omo yi ato no ene niema no ewefo balance a na omo afako no mo adwane niema ho na omutu nsemano a na before so abesesa that was silent trade omu di dwabet obi ankasa se abrofo no behwe gold no a wo mo de ato ama niema omu ayegu ho no na se emfa no mo asa akwose no mo mfa gold no before no behwe no mu sa abrofo no amfa gold no mo de bi aka ho no mo se abrofo no omompe na omo asa akosoro ho sa di abrofo no ba na fe before no ben wo na obi ehunu se ne yonko ho nye hu papa sa kosi se abrofo no ba chechire ni peribi cheche swima musu anwoma na umutimi Sompa 93.1 kasa no a interpreters be mu ma niema nyina aye kama okay abusuafo potochi abrofo Portuguese abrofo omo na besi Ghana mpo no first enye UK for no na ewiase nyina abrofo mo ye papa ne semreden ene Britain. Every historian will tell you abrofo mo ye papa ne semreden wo mo asem wo mo de chese omuska the whole world omuska che o man bia and so abrofo no Britain no ne kase enso se Ghana o enye wo man asu bia o but omuska if you say we are say man wo chem mienu a efa eyo colonies Britain for no omo na India for ehye wase America for ehye omo na ekuhun America Ghana 52 countries na Africa has here and so mu 26 Britain abrofo no dia omo na tete wo enti Portuguese abrofo no na nanom se Portuguese abrofo omo na be bampo ano kane o enti omo na be display omo kwai no na Britain for be kiki won free ho no be ma no wodi animu ya ombe hu ase fe Don Diego de Azambuja ono na ete ne nsema ena oni be hu Gold Coast on ba ne sika wa ha no friend good omduru Cote d'Ivoire no na asonsen osono ewo hopa enti omo sene bebire omo so mpesa ade no pa Ivory no msa so ye Ivory Coast enti Ghana ye Gold Coast sabre na Nigeria de ona hunu ho dada but no monto aso mai enti Nigeria is far older than Ghana enti Don Diego de Azambuja Sompa 93.1 the ship na omo be hunu Gold Coast hasi kanepa that was 14th century ubun kontem fie beye hannan okay ebe ahensia ni 622 years abrofo be hunu Gold Coast no about 622 years ni okay abusafo mama eno empompono wasa na oh na we wo ba mu ayede ano den pa o na gold ya se me satam na gold no eye ye fa ne form anase oh ne fe fa the form and ye fe fa the form akane you are not mining gold
Sable no boase mine se kura ni nyantui. Ene ndie ni efie ya nananom sata no mto ye de ye nye. Na go wo ho Ghana ha se asante ha kama se fie bia bosum bia gold wum. Se nsuo to kese na ba bia ti se pa pramprem ho no. Madam fo bi no to afie a eto ayesu mienu. Eda bi nsuo to heavy pa wo sori wo fa gold wo from en chere kura. Asma make some few years ago. Offer gold wo from ye de kwakere ye pure gold pa edimanafu bi no kwakere de wo boase ma be ka chese kwasi ye se boase nsuo to kese aso ya sori ntem na hwehwe fom na hwehwe fom nti gold de e ya de nyankopon de che yen oboase ne the richest square mile in the whole world amana ba ko pa ye tu sika wo mu a eso pa e ye boase me na me ka che wo yeah. The richest. Sure. Let's say, Satam now on said the working. Adia Catachoma for free mupa say. Went to wake us, I went to answer no more to Mwasi. Oh, yeah, no more didra. But the near tea, Yahoka says, and I ask him no. Say, and I'm now Mufra Chencentuma. So, Diabrofun who see a big yantuma. Tombedru Hormona ship will be a bisiwa eat. Now I was here, or Mujina Hohe. Ubeti me alcohol. Untimi ko no mate abrofo bi nka but no mu hunu won aha enti omo ya afede kwasikoko na atweneti kwasikoko be hunu bibini no ai no so wa ka gura ship no which people are this so no mo hunu black spy but don dia go dia zambu ja na ship no ono mu duru Nigeria na Britain for na capture ho na France for so a capture Togo na Benin no nti na chese omo anhu no mu twam nto mbe hu na before mo bom dodo sa no Asem Mpe Nipa na oho anu mo atwiti no mo behwe na prof yo so hwe hwan na kasa mo obi ati obi kasa the generation can no sa e ka ho besine ke ka ho besina nke wa hoto ayo atan diabetes ni wo pressure ni wo onko to asase mo hene bi eme hawo Matiase. Eti abuzafo kakra ana fi abrofunu hu se atata de wo Ghana ha sei gold wo ha bauxite timber bauxite no eye na tie bi o na eye sonko won fa cement in frame but naturally nyame de cement bi afra bauxite no dada we are all stadium ababi o mutumri ka fa ase ntwuma na ye de aye no that is bauxite bauxite ne ye de aye ho no on say you have cement in frame but in zone tongo horo da enya teche nye hwe so le meche no aha manganese so e wa ha manganese na mse mu ne nya aluminium na ene ma bibiri nyankopon de a cheye nkwa so ho aha nti sisi a clinker kura matese ebi wo Ghana ha clinker de cement no Matise bi wo Ghana ha. Ye kwasu nyanyame asa de bi sa be pie so. Ana wo hodada ene ya nko mfa ma yen. Onfanko. Okay, awuzafo edwom hu se timber wa ha gold wa ha broni ni chiri gold ko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 . Enti ha gold nu wa ha no. Na cheso hu sa tata de wa ha pa. Kakra no ma establish here. No so man sa be na capital e go Coast. Cape Coast. No mi de bakra. Kakra umudi yeswa eduru biribi ne yese da bi ye ne aye hunu nante munya aye be nante se ne na anye fo kata chodo kan de ye no ya adwen nje fie bi mu wa nipa wo fie onyina ye ye wo dwene wa ontia se gold wo ho no mo nane gold wo ho to fa hu ko wo kama ese efie bia wo mo di gold se fom gold no na o ma ye ne bosom bi o aha ye na nanom no o mo amfa ne se empempran ye side bi sa omo ye ne bosom enti suma bia bosom bia yakuru bia gold no mo de ye ne ma ye spiritual so aha achi anu hu se ye meta bia enwe na ache ensei enye hwe naturally nyame na ye ne sa wo de ya dia wo de alata semina dware wo de ye dai de tia na tie forever sa na yankopon ye no busuafo mpanifo bia busuapani bia ne timo de a o me koma difiofo nya na gold no kwata mako enti gold no na South Africa so bi o hopa but han weather na am wabrofo no na wia na no din dodo nti
omuhunu say sa na tie dia South Africa dia wi ane ye weather ne ye ma won weather ne fever won nti omo kono by then me kai say South Africa population bra na ye 32 million no na brofo no ye 4 million apartheid no nti abrofo ndo omo ye age say South Africa da omo ya fawo they never thought to say we wait me sorry nti na omo sentence Nelson Mandela no say wo na oba ya kra che 7 ne ma say wo abodam ye be sentence omo de no tumu a say de be na so hey na we asia man nyina ate no mo fight ya it was the biggest atrocities and mojahwie wo by papa and do him na chese Ghana ye nya e fa ho di ntem no na e be fa 40 because abrofo no mo establish omo na Zimbabwe say abrofo no omo ye ho say ye fa wo na asko one point ko Zimbabwe buy no o se Mmrantehene the whole Africa road infrastructure there o ma bie ni hon mate say Zimbabwe omo kwa ne tre also omo kwa omo hihye te say there ye to ties e wo hall so what's the rose I say omo ye adwen say Zimbabwe ne South Africa boss do omo ye adwen say omo ye na wona fa forever and the yani Ghana anya fa ho de on yanya aja okay minim de 1957 ani enya ayon ti sam be nyina fa ho de na fa ho na freedom and justice so justice na de anya adwuma Zimbabwe na Botswana na Namibia amaya mensen omunyina ene South Africa ebohye Mozambique Zimbabwe Botswana na Namibia omunyina ene South Africa bohye ansa na ba Angola ene Zambia Tanzania ne Congo no omo to so ne ba South Africa West Africa de say na kamukura na hye ba bi kura chi okay abuzafo yeah na me pese ye can history pa na because history no yeah na ahomeka wom yeah historian minim say wo fa ho de mum 1897 na aye oboase gold no abrofo no kutu ye 1897 yo the washa is about 120 years ni that's it omukutu oboase gold no from hono no na ye nim say ye tu from fa gold no yes sana aniani ni nim say utufuma na unya gold okay first police station e ba Ghana so mu si no pram e ben tema first police station 1814 na bro see first police station to bom ko am say I bulletproof dani bulletproof be sine because na bro be before say we say police station wha na obi abaya onya 20 enya dan bulletproof yeshemu ani yeshim that's all okay Asemu ohene abrofo no beto no pa na na kwa me na ansa odone ohene Elmina ohene a abrofo no ne bedi nkita ho pa first chief of Elmina abrofo no ne bedi nkita ho ye na kwa me na ansa nti ondo no school kakra 1957 na Ghana ye na Gokos ne sesa na ye Ghana okay 1957 na omosesa Gokos no ye na Ghana na ye use Gokos no be 600 years kura na Joseph Boache Dankwa 1956 no suggest say edina kura sesa no enya na Ghana yes sai currency nyina CD na CD aka na no mu de CD na ne de to ade tete pa no o CD do do na je say
The journalist who mutimi change a capital no free a friends a Cape Coast a bar and number bank. Adena and then Pennyfo Monsoon changing from Makumasibi. Ponena and Tiana. Sir, Abrofno Krana Kentampo, no the capital. For Nema Udru Kentampo, who say yes, come the whole a capital of Ghana. If you say Abrofno, who say Kentampo, a middle of Ghana, so African Tampo, Elko Burkina Faso border, no African Tampo, Compoanoa, Pepe, Mars and Pepe. And to Moon say, Yemfa capital is the central part of Ghana. Said the banner and Yama Bar, Brofro Befaya, is informed by Fedia, na Yuntia. Asia for so Befaya, na Ayumutia. Nanyase be Pefri Boko Bank, remove Wado, no Befaniama. Kentampo pa na brofone ya senka omo de ho ye capital of Ghana. Intim fidini niema omo de kugu. When you go to Kentampo bushia, ubo say yes, no correct. Senka ho no mo ye capital. Okay. Abuja for mama yanko afutusa. Ampani for no mo. Okay. Bro. Bakugranka. They die for long. No mukutadwe. Na independence ekura no 1957 no. Omo ehunu this time no akaketu abi o omo anom ye mpanimfo pa no mu bose di akoni aba kwa menkoma breso no big says na so obi ante ase and therefore ministers by then ni na MPs kwa menkoma tamwe ba kokura ante asase su biu MPs no obi ante asase su biu enti asofo anom wo ho by then asoreba anom wo ho by then obi ante ase. So beti ase ana chese maku bi man be free ayi anwoma so bai ose no ya action trooper Kwame Nkrumah time so me hwe na yi na ID card nyi wode be kire sabe no anya 18 years so so sabri wa bakura nti ojampani fo no mo yade nti na me busa se zampani fo no inya ba kokura nka ne ho den anka beboa da bi se de omu nyina akwa em say the last one waka ya wunyini kere ye pa ya tiam yakoto UP ona ne odi anim so mema ko am for mo crancy na oni wunyini kere sabe krobodu se nim nyina they go for long sabe no abrofo no Ghana for mo tete mini MPs ne ada no o mo anya krache fo bia o bi no ye form 3 e bi form 4 omo ana yesuan ma kwa chidi pa no wunya bi sa learned pa no wunya bi nti Kwame Nkrumah no na omo kwa university oni ebushi anom na university graduates no kra no na e few in Ghana kakra bi na wo Ghana ha ya manum de ne na nan mo munya hwenka da bi mo munya hwenka da bi de no mo koka da bi okay omono yanko kata jo yanko ni because me jira form 4 na me san actually history na me jira form 4 no na me san actually history we start the same form 4 class in history my classmate bi aba kan kire ho bibi kwatin watano dum ase wo kwa ase mo school time no na ne friend historian yeah omono na ye bekasem yankasem de ene sika ho asem ne ye kan ye futu sem no nyame ne bo sika nanso bonsma masika ayabusude nyame ne bo sika o sika eye nanso bonsam amana ayabusude efritetio Judas Carrot okoyi Yesu amana na ye sika ntra sana mpesa meka sika na Judas no mo do so wo Yesu asuafo no mo nem so mbe etre na ono ne papa de Iscariot ene ye de ni din Iscariot no to aso enti Judas Iscariot ni din no 30 shillings ni tebna duasa 30 shillings ena odi koyi Yesu maaye enti nyame ne bo sika nanso bonsam de niema bi ewure sika mu a omra samwa ye tete ha no se ya hwe yie sika betia maskata asi me na me ka kire wo nyi hu ni se o me de sika hwe ni de ye mono yo
sika kwa yabusude hwe sika de wo haw abaware mu asori mu abusua mu yonkom adwuma mu abai mu ana fe ahense mu sika aye hu papa wo hene bi no wo hene bi nka hwe krono a na yi wo hene we se ye pero sika nti last minute na demonstration tia no demonstration pa na ye tia wo hene no okay mama yanko fa dwaton de wo computer no somra yakoba afutu sem de akare beto aso oya ya me tell me yanko na appointment time na so Oh, Mira, you want to do so? Yeah, too much in wa hwe afei na obesi blanket awro doormat abra American Touch Laundry Service American Touch Laundry Service the reliable place ya me I recommended ya mo bibia na say you know maybe to say seal curtains blankets woolen carpet sorry for officer who ira mo fa ko ba bia e ma won ko say famra wedding down ni dinner wedding na e betumi dia call hwe ye betumi dia call o betumi ayo ho adwuma nyina pepepe if you say omo de sophisticated machines if you US abuchima ma ba omo de adwuma bia fa enoma ye be sama water tank services water treatment and water preservation enti banks ahodo office ahodo and I said opese ye bag fee ye be clean up exercise ya any free American Touch Laundry Service more Bremen UGC near Apollo Way Junction share OCE a driver frame and was 0598 046435 and I said 0246 340254 American Touch Laundry Services. You be channel. Yo. Okay. Enti sikasem na yeka. Nipa setremu suntudua kase pa. Yes, say nipa suro no. Omna samwa sika. Na say obitimi pass sika so hwe a say nipa na me bu no papa. Asebwe maka more than 20,000. Sika so hwe. Utime pass na me bu papa. Na me ka kire wo. Ano din. Sa obi bokoko mpatre sika pa. Asofo kukuru ya hwim bura. Oda. Asofo on me say ye professor hwan sika so hwe no omutimi nyina no. Bia no betuma be challenge. Na me ka kire wo. Wana waka. Sika so hwe. Hey, akwa bi na ma sika so hwe na ayede. Ye fra na me de behim. Me de behim yi na ya me de asem. Sika twi fa so a. E chense tren afa so. Sika e twi fa so a. E chense tren afa so. Every na me yonko no pa na me ne ye one and so ene hey apopa na ye twen sika twia fa wono montem ayonko form so ye very very close friends ha hey nanka branti bi na se e ka pa akonta me no kan wo se ka me ne wontira sika semba woni wasene ntem wakonta ne ntem na se mutimi gina na amuna samwa sika no ono nya fadie ne ye wona wo bom modern e wo that particular side ho hwe se abranti bi benya sika fadie na che so bom modern wo so no mu papa na nka wo beben ho ye pon ya wokọ na otwudu a waba so ye pon ya ye hira so wokọ na wona wota basic no ena sika so hwe wo hwim se bura maka na sika afame so no ehu che ni nyina na afam so dangerous places yes sika fa so a ehu pa no four places. One was sika she fa obo che three ya fa obo. Number 2 asori sika. Number 3 adwuma mu sika. Yay. Omo adwuma mu sika fa so titiri do bi de ba advert. Etwi fa obo pa na marketing manager hanani
pa na administrator no do be hand ni kan pa a receptionist so the second business me de ma ba ye bobo na so na nya receptionist ne ono ye bibi o because penifo say apay mi aboa no na aboa so mi asase fidie be frɛ na pa aboa ni nu egu achi no aboa no kɔtwe na yi na gine so wom emi aboa na aboa so mi asase on say general manager bisa marketing manager na marketing manager say receptionist na jeto na receptionist na hunu say mo na mo ho na adwene nti wa mpɛ so de be kofi nti me de ma Mmrantehene say aya ade achi awode aba ana atwi afa abo na de ma no twi fa abo ne say ani free so kakra bia na wa yo say o de me fa close sa de hwɛ omra sa mo asisi kase mbe yire wo so pa na sika bi be council now the close a who close you o when the catch us wo close you another hole abeda baby I say o ye adwuma na e ka be di wani mu ya na bank for no ya ba we sika for accountant general dia 30 hours 10 hours down saka obosia hwe ya de achaw et say de wanya yi na manfo abetu ahore wo ye bobo ayade wa ye ma ye return matches da ho hwe wo betiti ni nyina preocupa le sika afia fedi paso na sika kura wo mo ede ne hemu a wa wonim se anya wo dia oso mesa dia hyem mi yi na ya me dia hyem hey sika no bonsam kwa bi so ba bia obetwi afa bia hwe yase sofo ketwa ne sofo panyini nako ama wate ne ho so akwate na asore twia wonsi am watwi afam ho sika no watwi afam keka wonu mitira bom na sofo ahim book ene bible dan ne table so watimi aka one sofo ketwa tira bom a who dare you ya kan sofo Paul ya boa onimi nyina oh yeah sika ma nipa ni nua entama toton ba ko achi no atum wachi na kwesses ni nyina afam so ne ho atinye duabo obi ne customer pa woto nyema no pa jira na money obi chi ne nua tumu a obi chi ne customer tumu a na yesikelta na sa sika no ne fa ba bi no de argument ne nam atinye manye sa woje sa na yesei na nyesei omasa mo typical example ye ne asmet na so ne no ai ani nke be bodua na me de achew ante ne ho ase hwe yo enra enra so kai ai me bodua me se me bodua na me de achew ai aso dem sika semba pe ai na bonsam santai oduru ho ten timi wo kwabrane be ma na bodua ya se bonsam ni satan no se santai ene ye ne sa ono yele se demo amo kasa hu sika se mi wai santai on se spell ne ya de kro satan waba ho na aye den wie ya ni duabo mebo dua enye se emfa ha nko ha ma ha ayonko ntem atete adwuma mu ya yibie di wabetire fie de ne sesuna no oboda ni pre awade mu ka se me ma me bi ni kunu so wafa de sika ene obebodua me na nanu se ne jai ye noso me bodua me kunkum ya de hye ene na wade no ubejai omra samoa odwine ho a na bonsam kora de be no die wura sika mu a kakra bi na tinkensi
kakra mi na think is in the timi fa nipa so suddenly da be sika ne akwaya de no ade chen ya na nipa nsen ayi na me de ma woto ho no ka me ba baje na da bia me kan se jetum ho nya ya afa me so enya da Amono ma minyina ya na bredi sa a chire be sa to so we dey sort with a shot kata chao another baby koy na no den fe obia obia no so to asika ntwi va ne boda na ya na de wo kan sisia no sika kata chao the moment a da ho no nipa ne ma o da ho no nipa ne ma wodun sako kan bia na nipa nanim ni seye de ade o na de sika de nipa kwa kodu no ano odin sika de nipa be du akira ma chide da brante na ya na at times na obi wo ha ana sika de we ade bia wo wiase bia de sika na eye ai bibia wo wiase bia katacho ekwam de we sika oba wale sika omono ecclesiastes kan sembi osenkafo osisika na yade ayade nyina sika na yade nyina katacho na na du mebi na woni bia na toto ayampe a ye kase sika sampa de na we something na ay friends ay Delilah say something again no open pa no do ne pa nyese open no na ekwa mo fa so de set trap Satan na aduane wo ho. Okay, omo me fa quotation umra. Quotation ba. Ecclesiastes 10 verse 19. Osanka futi dun chichemu dun kro ho se. Sirienti na wasiesie aduane. Na nsanti na ansama atiasefo ani je. So ho. Na sika na yade nyina. Mo fasiwa. Sika na yade nyina. Sika na yade nyina. Sa. Enti anna wo bia wo tie bia. Saso be no msa no wo su. Ya boro no wo su. Ano ya ni je. Obi a wo tie bia katachew. Obi na obetima yi ni tia fa sa de wi aseda. Obi sabes na no yentia. Yetia ya na obi de ne ba. Se wo de ne kɔ na kokuma kwa wo school no. Poano. Na o ka se bi okɔ na ya abusian kɔ de ne ba be kɔ. Esika ya. Ene kwa bo de e pe su kwa bo de ayeden. Hwankola asabe mpere ugya na ye bo futuro gu so. Nyame ampata obekwa akwaje. Obi sika da ho. Ne wanhwe ye obekali dia kotoka onya mai ne bemu a. O sika ma memfa onya mai. Wo fa ya no me de bechem. Wo bi anka wa anfa ya. So kata choda bi okasa se mo se kan hu se. Sika die so udi afanyansa to ho. Yo. Because wo do obi sika 20 million kan so 40 million da ho. E ba ya no yi dia mana. Yo. Na wadi obi wo wodi ne tan na ba ko bi no anfa kan ho. Se wo kwodi lad bay. Efiofo nya lad bay. Kata chaw. Na ma sister na sha akomfo no. Sister na wo bom so no. Anso ne ma me fie o. Ne ma cha. Me call a tech hospital no da ho. Na me say Adey. Oba Adey. Was Mmrantehene lad below. Lad bay. Na nyame ye na dom omukọ no wasensen ho twa no ho. Na ayi elder no na so the elder no. Or the motor the quest or the car the quest. And go we. What's it come up after one man down from this car by no ojina a post a table so. No piano share tie no the bar shall come from crossbar. So about to take gram. I say me who no. So try what did me look clear I so bura. Show. Me call am say obana et say o say na sister hin house me kon no. Me kon no. Me mena duane na me am say wo mena duane wa hu. Wa asre sa. That's na ya moso. Nanka si echi no. That is all say o kasa no why you yim. Why you yim na say o be to aso. And no da bi baby ayi and no ano no. Wan to aso kura nya hwe. Emom sika na kwan wo ho. Say de o kika ye wudi wase sika. Obi obai kura no bai na dia ma wo. O de koji jo ma pata de bia sa wo ka. E ba jo kwasi me papa me ba me sika na fa ma pata no. O so boso me so o se da bi o apata no bi ne na epre ho. Na epre ho nti. Yes one first kada ma wo tena de mani pa. Danger. Woni magu ase o.
enu ti sika sam de katachaw ye ka ne say ya enu an wayiyi mu no say electricity say bia fie compound house ya gigi sika ma esuko no ma sika bia wakwaje wudi apanimu na wadi magu ase na ye de kura ni twifa di paso sa ebetwa for because the woman say e te say why fasting say fasting na we no at the moment fasting na we no aduane bia wo pay ya na wunya no wo ye fasting na wakohia bi ne ma biti fio ya gigi la bele de manu anu ha se yi manu ma say o mo ni ko school na mo say hwe na me ka kire teacher ni bi o say teacher na ni da bibi akoyi sika ne de manu a no yi manu mo so go ma mo mo ne mo nyi di pani na no anso akwakotua ya ni ba e ho so na ka da ho 4 million wa ese eboa ne nso yo awuze ade obi de ko ni fie no de ko fie eboa no wanya mfa she ne wawu so ti ne ba bi wadi kata chaw edu be be say amanda ho makama meka edru dia de na o say me ntua oboa na se patapa o yan na de patapa ba na se se be say mo de munya metua se se wutua be ye o ka wo na se dia me ntua ade runya obi tua ma wanka wanu ntu eti kata chaw na sem na de ba na no de na obi a wetie bia no o be nya sa sua sika enya o de ano usimi yi nam de ahyem na nipa ne nyama da wo be yi na nipa na pie me da was so for brem ya for our experience na fa so for like mama here se bi amode na sika tumi ewumpa sa ya bro nyakopon ewi ase na wode adam na efu be mu no tama sita be mu pe onwu se wode ne marketing mi da nipa ebuti me wi ne nipa eti sika tumi ewum na de ehunu se be ma kobrane bibi te se bia me de mo ye fa tun se bia na wotwemua na be ma kobrane te se ne bia 5-6 kwa na mo na team adwembo ne kura ebam team sa se ska eni ubotomu a na edi adwene eba sister isika yi ma hu se ma miska da ha anase me kodi saboni wo ya edi eniema bone ena eba efrise ahohiehia ena tunipa katacha ndo fa asore ne sede na wo kan ne kretro do sofo panyini ene ne washa se washa ne pepejeska wala koziwo ne kam sofo panyini bia ne ene ne wa yin makoko be inside wo na ne washa ye ne sofo na katacha wata roba politini de bi obia de ko troso etu oyiska de go won so se ne bo no ye makomako 5 otimi nyeska pa eti washa ne yisika ne go politima ge mo ha no da shere boto no le bet na bom tena bia wo sa ne se we dia nana wada o masi ya de ko ba na wonyi ma osesen kan David say washa no de na koye sofo yes sofo no first correction pa no mani wo hu na na so yes ya kwachi na ya kwens eti wo risk na one day ana sofo no mu se sikei esoti afreda ko gina wo di asasa na oba no se sofo ma chobla no everybody kasa chem se bibi show motuo o se debi bibi show o se debi obi na sika na giegu bo ni jawo se papa eye vim se woni vim wa udimi wi aso de sika eti sika ne de asofo ni washes and asofo panimfo no entoko yi singina ye nana ye peska kotua be school fees ye peska kwakoto ade wi anase minyi sesika wo se de wo kan ye nyi sika wi ye mfa koya na wonyankopon ya adona misaka na mde aba bishim na sika ko ese mate ni a odi mate kane no ene wonye sika na ne wodi adai odwene se china ne master eba be fa no no odina track ani kai so say eti nyakopon ye wadona ko diska na dwene ko ma guess ele ko chin ko share ko we far right ya ade ebe chino master frɛ oba frɛ no se o me ka na say na edi adwen bone papa o pe kwai a obefa so obenya biye eti so frɛ no spare na ubotum skenyi na say person scan no obefa the first road no obeti half eti sika tumi wom na so ye kora ye ho kakra kakra se de be ya tumi no entimi mfa nko ba bi bone enkoto afidie nim de se oba oni ne kunu ti wo sika oba nim se ni kunu yiska ma baba wo se de no anakatache wadawroma na wo kan oba woni okunu na wo yiska ma baba wa wo yima abro wa oni ne nko na wo so yima baba wa de a obedru fie na ye ntokwa adentia because bia na pass hulala agro de hunu no agro de hu katache oskadie ababa wo bi owo news ho no koko bi no menim ne din de no ya koko bi
kokoro bisa akɔso onso de ajewa wase asema ye ne de pa wo me ka sem ni agro de hu na so na oti ase de wase me nti ase na so oti ase anka nya wo de agro de hu hye e ba santo kwa ebufuo beda wase ebre ni swanti yanko abrewati ho katacho be ma me das na ma me nchi atiefo nyina katacho same wa efe na do cheba ya o si yankamfo me chere se de esi akamfo me o chere kura point no ke de kosoro me baba no ti ya tashe me baba no o se daddy media me ya kwa hwe o da se ho ofesa me wo be si na no say e che ye abde say ye no na sa ha say che na ma ka chire ho aye ofesa no yo o say amensan to foforo enka ho yo yanko that's your first Timothy 6:10 was say the love of money is the root of all evil. Yo, boni nyina hini. O kan ye no sika na ye. Na so sika nyina boni nyina no ni hini. Eni sika pe. Said the Bible na kan. Na ni sika, eni sika pe. Ne pe no. Ne kwa kwan ya be fa so a pe. Na sika de ye. Kwa cha de fe ni nyina de sika na ye. Ene se woni sika katacho adabu ka o ya o ta kanya ada no kwala o se wutiti sa abo adwan abusu ya kwa ya mfro bibi na ekoso e wo dwabo bi ase a oni mu bi eni monyam bi ani ho a e wo se bi obi a oni sika eso ntina na ma emebunu no ni nipa dodo na no ma tu adi niema a eye kwan bone so a ye de epesika no na sika de asa de o sika no so no etimeteti adofo ntem ele cha minima wafo bi o ma ware egu all because shop ya o mu bie ye no be manifest oba no afa kwan bi so awie sika no wa bla oni ntine ama chinya badendenden ya ene wo ma wade egu ntino sika de keda cha de bia na meka se mesi woni wonua ye business bia mo ani na ho sika mo se de be ya adaache no ni nyina na ye se bambo atrema ayasene ayasabu kitima ayasabu kitima kete chomba chome dasi se wo be hwe na kwan ni ye hwe kwan ya obefa so a wo betoto ne ma njeja no aka se bi obo otimi ka se yale jo me de so na hwe de so na hwe mi jana ma na hwe se obetimi aye ne kama kete chom se bi ade ahye botomu a kronfo obefa no ye very difficult dan sa ade ne dapete mu a wo kwa akofa enti no abribia no ye ne yenua edili anase ye ne yenua ye bibi e de afasika sem ho a e wo se ya nkasa ne ye ma ye ni da ho na ye toto ne ye ma ye wo na akwan so nye sa ye ja bibia se tra o me so na hwe kire no wan hwa de be kwa akofa ba na ayonkofa odowom a e wo ye ntem na fe na akwa ye wotan ene ne ma ensem fatenti ne sika de ye enti ye sre obi a se obi a wodi wunua edili wo sika sem ho bia no fa na e fa hwe ye nsuso e ka ho se de be ya timu bia rent me because sika de etimi de timu ene etrenki kabom confusion etimi bad of fontem me da wase sa we ye oba na se wukunu bie su talk kase supermarket kase pa ma wa enso hwe na abeto no enso hwe na abeto no hwa na bonsam bo wura ho ten hey Asem Asem ya pasi ya kasi ya kan be kama de ate yeah mama ade akonopo onye bi ni da yo aduane akono oba akono onye bi da oh wo mra samwa kantejo sika de hu hia o me na wase okay balumba na ga so ya na mo sika mi ni binti hello nana yeah na ona beja fo ajo me ma beja fo ajo so hwani me pa se fem je me kase fri half kasatin pin pa ta kasatin hey radio no moti yanka ho ana kwa de me se na ku ase pa mi se radio mpo ha kasapin kwa wo yo me da se na radio e da ma se pa na futu am de mai na sika samu je na 200 cities
Obìnrin náà ẹ̀ka ẹ̀já 200 cities nti. Yé. Nti nana sika something here. 200 cities awade agu. Na me nsira ọmọ ne sọfọ nsoso. Meda wase pa kasapin for me tie mu nyina sister Sophia. Ne mama ne na busua nyina me tie mu. Hello. Hello, Peter Jobema. Yeah. Eja kraba ni ndifo. Yeah, wa bom papa di. Na enade no kwata me say the word like my shooting gun. Ah, se bi se ko botuo. O ma me ria ko papa. Oh, kafra. Kedekew. Uni nze me kontin ba ni fie. Enna dipa tete ho no mbiam panyina ba on digila be mama. O me se je no mjiji man no. O ye no basa. Digila be yi tua na kama. Bosme ba ko afia na dwome ba yare. Mituma ni ento. Kedekew abada ho amema kan Bida. Na chasem. Me bay ko hospital na juno gira tia kesi kan ya diade anante hine bosumi aso angutia afi da ku mi fra bonte ba mesi dem go nyina wo kan ya ifie kan ya ni go yo kwa deke ku na te ne dan ma na fi Evi. wa kan ya pa ni na mi dia kim kedecho na gu bon shira Na what so. Minima kuma fase go yamba. o ma bua mi Me say sister you are confused. Ne mama fie o. Ne mama fie west the bomb so. Okay. Hello. Yeah. Good evening. Master Bonina Kola ni Jonas mi de wadu adoko jache. Okay. Young Kwai. Papa uni mze sikansi adi a wode kwa smuggle wode ba ko. Adi na wode kwa na smuggle usikanti wode ba ko. Papa ne ko ni ba no 300 million so kire no adi a wi kora wa antocha wanja ma. Me la se. Kaya di nyina. Krono bi ko so wo mi krom mi free apa isile je nchuchuluwa. Krono na ko ye no. Ne guys na mo chen no tuo bi a o mu kuta no. Ai sikanti bibi a wo de be ko. Me da se pa. hello. Okay, hello. Good evening, Ketecho. Good evening, my lord. You didn't see the member meeting. Okay, yanko. Asem ne hia Sorry for you. Yeah, quite sorry. Yeah, sorry. Yeah, divine service. We are too close in. A divine service dey be SDA. Me da si. Kameka sa so no mto ye wani da so for no. Ji pia bontina who say that buffalo has a striking force so no say mukuta tu gaga. I solid than any more sometime. Said your free police for no so mumblan on it pano. Into who's the police for na banana on a solid part your crown or quay. Adaya, Mumbla Machini no solid demo. Yamachini Sika Semo, I Saturday. I as I see we make a church in a meeting body, but you don't know the movie I will see when you over guys are them. Striking force, Fukuta June by the other chino, your my ever chino, you want to police for Nabana, some of us you can't be coy, some of the funny and the coy. It's think out almost by time, Nanka divine service medium, or quite when it came about one to man, Captain Chagasol in the way we see. Oh, one consider Bibia. I saw them. Okay. Hello. The great. Hey. 88. Majwa. Ketecho Bema. Hey. Enkwadin. Enkonkwa. Nyaminti ye ho ye pa. Oh, Majwa dada ho ye mamene ne nko ade. Bata ye. Fede ye. Okay. Busa the service ye come up. Oh, ye pa se de ye. Me ba se.
Katatama, Amanyuma, some more kind dear. Sikadia, a yard ye. Then so Sikabet Mmrantehene Nipa on social media. Yara and Gata. Boys, Niame the young Kasaya youth, Niquay example. Yensha, and they say, ye can't say, the bid is karma, the bid is Sikadro. Yam Pebrenas, ye person, I can't be ye use the Capri a bottom. Sir, unless you can't be come will be bad now for Akokuna. Katachawan Pahon. As I said, you can see. Into Sikadia, Sika one would say. To say that no one else I'm working. So wouldn't go with your Sika. No one will say, they are 20, I will say, for 10 minutes today. I somehow want time they are the year. Now, I say, obi ti bi sika be ma said to us and no so so one so hwe kropoto en so hwe what seems 20 pounds my mama na me from sika mama there so mo money etie mo sepa la scholar hello uneme wa bob bemedi come on. Mmrantehene, and I are doing now. Mo, the cousin must be confirmed as a congress, from Cambrini. When we call the crew, the corner of the and I don't mind. Of course, from Akuno. And I don't call this can you know. Too much money down. Not to say that you might do it. The focus Medawase for Mama Yemfancy ya na memfa adwatonde ba ko pe emfem na de mo se ya menton de dodo mesumatie mo kasa pa mom ya mo di to mre me fan hweme how far ya say ya hey ya bowura TV no so na mama yenko American Touch Laundry Services hey sa laundry de ne laundry buy no ebinni Ghana ha yati laundry ani ni misanka ne masie nko a ene masie nko a na se trasa akura wo carpet ene dia chese bibia ya ewo wodem ho no bibia wuli carpet no ne ho asama ahomete wa wintimi nsi be ka kire ho aha na ya wo na wawe dare mu pa ha oh water tank no ubetimi awuhurum utimi wuhurum sa nkrofo ba wuhurum yopo won ne ma de hihie nsa ne nan nti infection bia nim oh car no inside no baby a seat ni no PDC se gu ase ho no na no oden on be bibia seat na se engine mu bribia horase ni nyina ma ofenchim dashboard no so oh omo chemical bi omudi gu so polishia te said yakoyi ka na mono pa dashboard no ende gu ka ni mu ase ka no body ni bribia omo detergent ahodo bi a omde ye ka ho adwuma ma eye kama ufi ankasa oh enkonwa na kire hon tentan bi ne nema ho na tonton what this to win na ayo mo conference ho me pato ade tia ade sana afi onu mututu ombe spray ho nyina ma na ye kama pa Brema UGC ombe abolo we dancing hwa je number na frɛ won ombe ba wo fie kama what laundry no omwo express one ho ɛda no ade ma wona da no obesi atoso de abrɛ wo da no a ama wo de ase da no akɔ ba bi apɛsɛ wo kɔ bia oh American Touch Laundry Services moye fast pa mo bibia ye clean me from American Touch Laundry
services me bomb run yopo 0598 046 435 0598 046 435 0246 340 254 0246 340 254 abusafo de wo bara transinti mama yentie ne nkomo ansana ya toa so ohima ye mo akwaba tana street mama wati na kumba na ni biri aba okay pacho de say pacho me de na ma pokuya oh pokuya hwene pokuya mra ne ahwene excuse me tomanko na hwene nko ahwene yen ketwe de bobo yen sane ade no okay man pokuya ufri hene pacho me free nkransa ba mi to Akra na wotie yo Asem Mpe na to wa wabeto ye mpacho me na me kumasi ha na mawale akotana nkan me ne me kru na eti nkan ne eto ade otudu ye fe no kwadwopoku nti me hu no na me ye wale ye no na me wo baba ako ono so wo mama yensa panyin ne wo CCS nti na che so mususha nyame adum nkra ne nyina awie university nti ye wotu do ha ye ton ade no sister bi wo ye fe ni baby ekuya baby oni ni kru na wo ho so na me kru ni twe mpana nti me kokan ye no oni me ntokwasa nti edua na aju assistant ne ta frame kru ena da ko ofe na me kru da ho na me pick phone ana me bisa ne se baby ade tena okunu ho na me so me ntina me kru na me nya asundwe ana na atete ma bra bossa ukro te wo kasa no ukro te o hye ho te esi me wie ye na me te se ono me de phone to ho na oto ame wodem ho ena we bisa me se hwan na ma frɛ no na me si baby na ma frɛ no baby na afrɛ ena ma fa me so ontena ne kunu ho na me so me ntina me kunu ba wale fo ade na aja ukunu ho tete me wa ma wale ye ho sa hwan na me kunu sha ase yi me nema gu fom o yi me nema gu fom na o twi me nema gu fom na me sa de ade na o ye no o se fie ha won sini fie ha biem ena me se sa me nsini fie ha biem so ya be ma wontwe ne ma ni biem ne be bwatwede bi pa enye asem ketewa eya na o ya me mfini nte ye ne de itu o twe ne ma ne gu fom na me mankasa ena ono a sa fa fon ena o frɛ me papa na obo na mane ena me papa so mfa fon ne ma me ena me papa de fon ne me papa bi sa me se aden na me frɛ sister me se me ma mfrɛ no sister ne na frɛ me e frɛ bro poku fon no ena me fae ka chen so ntena ni kunu na me so ntena me kunu ntena o se de ntena ma ka asa asem no enti no watwi me no manyina agu anti o so wo twen akogu abontena ena me papa ka se wanya abote sa ade achi an enti ahwa papa sa ka chen se mo kra ma abre mo sa abre na na otete wo na wo koye no wo de ne sika koye na wo sa de bre no na wo sa wo tena oba bi ena asa betena ha ena se ade achi atete na se wo pressure wo be ko hospital bia 240 200 ese wuti wo obi kasa wa wusesi ya menyi na chinyi nti wo de atena se ade chia na okache me kun so ma ade enchi na o see you nti ade chi ye o sole ye na okwa adwuma nti me wo fie man ko ba bia esi sister ne sa afra ne bisa ne se me ofa me frɛ ne phone no o frɛ ye no me frɛ no me pa che so o se jana asema no na me yi ni nneema nyina akora to agu me se me pam no wonko so wonko na no o mebrɛ ma obi medi na koya me de ne befa so no no ana ebekọ iti oka asame de ese me mate man fa anya asem nti yetete ho a eti fie ye fence wo na echi efie bi to aye so no asa akọfa obi yire wo ho ebiem eno se me compare bo nsekina me bana na me dru kwam na dan ne ka no asenti wan fa nkọ adwuma me hu se o mu mienu nam ho ena me first one me hu ye man kasa me twa mu kofie oba yeso me misa na remi me say dia sister na ye ne ben so ntina one ne nam iti me wo ha na ye fa mfitiase na eti odoko iti boy bi hu me boy ne frɛ me wo phone so na me say na aya dan nya me namba na o say woni ukunu agya ya na me say da bi o say bro fati ho ba na wo ho da bia okunu ne disa bi betena ho we club saa
na me kra me bisa wadanfo esisa woni wukuna gya na wo se da bi na esi di number na mama na me sia me kra ma hu omu ba ma fa anya asem enti da foforo na me de me sa ekọ mpaebo biem ebo be 8 me ba me hu so mu mienu sa nam ho na me ka se taxi driver so nyina to gina me se kwadwo aha ne ha fie we fie ni nipa no so ne kunu nete ada na abosa abra na ugu mani mu asesa de wo ye ne de sister no mmekwa akobo ni kunu amane na me me sa na taxi num na me gya omo ho na me ba fie me bedu fie na obaaye obedu yo se won kwase asem na odi mekire onyansa pa me na mana otete me se me ntetel saa na odi oba ko hotel me ti me store animu ya na me sore ye me fru ka hotel na animu a me si ya na me hia mu mienu ni oba no eti me ankasa no me tenase a ade ne ma me direction ma me nante eti enye obi a na aka bibia kire me na me ka sa kire no eti December ya me wo honum a enu na me wo tudu honum na oye ma asem ne bebre sa na afa ye ma hometinte me firi ho eko kanta isi kanta adwuma na me ye no December na covid 19 no na nyema na omudi ba na munye isi so mo twa nyema na me de ma be omo twa nyema na nyema ni munye enti nyema ni be ye meka isi bla bi sika be di mi ho ma me de wura sika adwuma num e ma adwuma ni be ye ka isi ya sa no bla no wan fa na ni ato sese ne me ne sitie me ka bibia a che no so ko report wo enya police station e ma police for be farm isi o me farm na me kuru ko China e na me frɛ me so aba ko se mama obi sika be di mi wo me di wura madwuma num na ya me ka ama bra na abechi me enti bla na be beli mi e na obae isi oba o mo so mo hia ni pa me yensa scan ye 580 million enti omo kan na me so se sia me minister da ho ba me ni mi kunu nete e wo mo se scan me gia ma mo mi kunu amane ba se kana ba ne de oba me bo na amane se oba na me bo na amane no so won tua de me wa asase amato a me di si dan enti meton masase na me de tua dan ne ka enti be ma ne ba no e na me bo na amane se ka se na ba no me papa se me ntwe no mo na mane me si da bi da ma me am kan kire no nti obedu ya me kan se djuma na me ye no ka se na aba isi me pese me ton me dan no na me di tua bla nika me pese sa ka we me di beto so e no so yo ate nti ye call police station one ye di koto mo anim se me wo dan ti ye beton ene ni bo ani nyina call site ho ene ye di hokọ kire no nti na me se me di me di dan ne asase ne nyina chippings nyina guso 700 million na nipa o mo ba ho no we ba na okọ nti na fe de we na boy ne ma me pressure no me ye se ne bo bia ba meje na me di atika ne so se ne be ya pressure ne be kọ fom nti ye na obi ba ye e na so obe ma me 300 million na me si abla dan asase dan si so nkran asase 300 million o se no na obe ma me nti me hwe pressure na ye na me se nya hwe o de fa ma me e na bra ne ma me mu 200 million o de ma me so na me safre o papa bo wa mane se bra na ma me 200 million o si me ntwen na wo ba na emienu ye de yakọ me twen o ba na emienu ugo na kansa mpacho an o ba ye na me ne nyina tu ka ene me ba no ene ye diska ne koma bra na ofie ye ba na bisa me se kana aka no kwa be so na me fa echi na me so nyame be kire o se nyame be kire ayechi aka me si se bibia ye nyame asem na nka me nka sei o se nkwasi asem na wo ka no wo da na wo nkransa no ye se condition bom esi ye be kwa koton sa nyame ni nyina na ye de da na ma han na me de aba betua bla nika na me bisa ne se condition ye sei na TV ye sei ya betimi etua sa aka no se me kunu no enka pressure aba na me to asase no wo ska wo ho ubetimi di ama ma atua na nka ya to ye bo aton dan na ye di ama wa anya sa eti hwe me kwa ya me fa so me atua me dan ka no me atua fiti ho me kunu wo mom ya kohoma wonya me hwe won na fie o sole anu wa adwale na okọ eti sister ba ko ha dan wo ye fie ho o de anti mata me bibia no na me soso ho kire no o kire me panyini bebe o be 54 years eti me ye ya na makoka anti mata kwa se na me kunu de mi nam so no no ama me abotre me se anti mata de me de beto aduane adi kura no me nya behwe me so tia na ete o se sister ma nya hwe o so ti kura ma ho ayefe me see you o ka na me ye ya me see you
iti prako pe mi wo hodako me kunu ba yo se watu ni kai engine atu eda na chi na obi afa iti me na maton me se me kura no pa no me pie ye no afa na me ba because me ti fie kura me nya hwe ni o ma na me matete o mu no se o mu na obo o mu akọ o ma sa wo yere o mu ba no ma be no aduane o ba wa be didi wa adwale wakọ ahemache no wa be fia be dwale na akọ adwuma enti amami ankasa fie na mete kura no enye mai enti o mu ame na o mu kwa sole no apostle forget ba ko me so ma kwotena ne nchen enti bi o no aduane anwumra na me didi wo ho na ma be fie be 8 enti engine enye me na me fa he no wa kwa fa kosua eni shinap so be bodua no se me nyi modua na me se me modua so no fi se me na ma fa dia ono a wo modua no e na me frɛ mo ofa e na me bona ma na mo ofa se ono hia dua body ono wo modua no na me dia me hwɛ na ma modua se me fi se engine nyame na me fa me so ofa me ho kire me pa kwamo de me pa so me man fa engine bia efi me kura no a obi e na e bona ma ne se me e na ma ton me su yo mate okay me man fi no nti wo mo me akoma anya hwi na ti me nya ya no me frɛ me ba na me kan sa kwasi se me ho kire me dia me konkran sa dia o ma me mu no aduane a menya bia di iti wo benya ska ma me a ma me ska na me fanfa kan konkran sa e na me ba ne ma me ba o ya adwuma o wie school anya adwuma na one me krunya na e wo store ho okay e na kra ne ma me 100 Ghana nti me wo ho na madam fo ba ko frɛ me free Spain o ba adwoa e me say adwoa we dia nya me na aka wa kuma na wa frɛ me na ahokyere sese na me na modi atumi no se this time na wo ye dan didi me se adwa me ho kyere me no se obeboa me a me peka ska na akọ me kurom no se o sese so ade asa sa bre ya wa fra me di ade asa ese na ma me fra abana sese ka ska yese no muji 90 Ghana me se adwa muji 90 no se na me ma abana se no 1.5 sese ya na fa ko na ade chi a mmese ni uska me se yu e ho ame wo na kra no ne ba no so fra me se sister mama me se me send ska bi ma na me si ai we see me drew station ho na kra no so send mama na me ba no to mama 1 million na me de konkransa enti me won kransa ho na me kuma afre me kru nu afre me se me mla ana me kan se me ba kra me ya hwe because omunua no ma me biane ni o ma me ska sa o yire ya adwuma na oboka ne ka ba me nim se enu nti ye di nani enti me ma ana ne sister ne se me mla me nkyere be bia me wo no mra me se me nkyere no enti ofre me kyere ba mienu na me obisa ne se wo sister we me nua no so ka kyere ne se omukro mu ni be bia me wo enti e kyere na me krum bisa me se yifa na me wo na me so me ka yen se me wase fosu no bisa me se be dem aba me mla na me si yo meba enti me fa ka wo nkransa be si kumase wo me sister ho wa e no bisa me se meba da be me so ma be du kumase na meba me wo ha na oye voice ma me sisa me nyuma nyina be go store e free safe container be go store room wa bronsa na se e no twa ne picture e no de send me e no oye voice ka ho se me ba me fa ka me si efie nanim no mie store ne ma me na me ntwi me niema enwu efie ne ye ono ani fie okay ena oye me man ka hwe bia mu ankere no me botie ya na me bo kire me sister ena me sene we ni ma me kire ba so se wonti asem a bropoko aka ena me nua se sister ko eti me tena aka mu anadwo na me ko dru akra ho eti ye kwa Robert for ko take ye wo kwa so eti me phone no eni sei eti me ko dru ye na me ka kire ne se me phone na sei eti wa tofofro ba eni de da ho nti won fa ma me ena so obeyi nneoma bi wo so nti obeyi wi a na ode ama me na me so yi eti o charge phone ni wie ye no ena oyi nneoma bi wo so na ode phone ni ma me eti me ti wa na me call me ba ne dem me see akwasi download WhatsApp wo me phone no so ma me ena o se ma ye de ya kwa adwuma sa ya bre wo so ni mu ye nti wo ya wa ade eti me phone no so na me copy recording na me ko pie so first ni sister na o tie fie ho na me de me how to na nim na o ya madamfo said ye ne data mu so kura na me kunu boleta mana na me ma chen se me kunu feli wenti fa koto na nim na o me pa na chew se ne be ya minim aho kira wuwom na ma ji sister na te na fie ho ne me tin ya ne se hotel bi won sanwam o muji 4 million o mema wa aduane e bibia enti ye na hia me opokuase ne enko hye ho hye na wa ma ase mesi anti wane ukunu na etata me kunu na afre girl no sister no we fie ho o ha dan we ye fie ho na record we ye ni nyina wo fu ye kuta me se recording ni nyina wo so sesi a
ɛyɛ ɔmo anu mu nsɛm what a hali ɛna me ye tie ye ɛna me hwan me se akwasi kasa we ye hwan ɔsɛ nya ante mata ne da na kasa no ɛna kura no so kasa ese hwan no ma sa bɔ baabi fufuro de me tie ne san ye kɔ boy no ho de sika ne kɔma no ye ba no me bi sa ne sɛ kwan bɛn so ɛna ɔbɛfa ɛtwe aka na aka ɔsɛ nyame bɛkyerɛ efriga na no asɛ nyame de ɔboa de waboa no ho efe me kunu sɛ de me di ba ba yɛ no ɔno a na ɛbɛkɔ na salaja dan no kura ma awie na me bɛkɔ akɔtena onyame adom ma akua awie school na yɛ awie school akosu bɛkɔ kumase akɔ university ntino sɛ akɔ na yɛ ɔso me yɛ papers de na akɔ abroche na yɛ ɔnya kɔ pɛ na ma tu akɔtena salaja ɔno ma gya no wɔ fie hɔ so ɔno ati wɔte ɔno ɔbra ɔno a na ɛbɛfiri fie hɔ akɔ me mfa ne nkɔma abusuani nnɛ ɛmfa ne nkɔkyerɛ ne abɛka sɛ me nsom no na menya ne kwan ɛna ɔka saa kyɛ sister na no so ɛhɔ na sister ne ka kyerɛ ne sɛ me te wa me hia mpaebɔ sɛ me ma yɛ adwuma abɔ ka de me hia mpaebɔ nti yɛmfa me nkɔ me kunu sɛ wɔ sɛ ɔmo de me kɔ asalam ɛna ɔno so ka saa na ɔmo srɛ ɛna ɔka te no afɛ me sa me a baabi foforo bi mu a an ɛbɔ bɛyɛ 9 ɔso ɔkɔ kwan so na me sɛ wo so ɛho na fie wo ma me sika na de baabi kura ɔkɔ akɔda kwan so yɛ kɔ ne 3 o'clock kwan so me no nyina na ɛkɔ nti me nim sɛ ne kwan so togo kwan so kɔ no ɛsiteɛ ɛna me tena aka anu a me kunu twa me dwu tudu na ɔkɔ pake ka no na ɔbu city tu mu na ɔdaaye nti me te hɔ na ɛbɔ ɔten nti boy na ɔwɛn cars no hɔ na ɔse sister ama wonya ka nti kofie ɛna me so kɔ peka ma me ɛna boy ne peka ma me ɛna me ba fie sɛ me firi hɔ na ɔsa frɛ sister ne sɛ unipa no wa bedu asimesi wa bedu fie me tu ka no tena ka num me dem abegya na to du hɔ nom sɛ me hia ka akora ka me de ne fa gyeye ɛna ga ne sereye ɛna ɔse ɛyɛ asɛm o ne nyina recorded ɛne nyina wɔ fon yɛ kuta me sɛsi a ne nyina wɔ so ɛma bɛyɛ sɛ 6 a ɔne ɔmo friend nyina ɔmo kasa wɔ fon yi so sɛsi a ɔno bisa na wɔntimi ninan nti ɛyɛ asa na afɛ ade ne yɛ ma homete ɛna me fa me kɔ sister no hɔ na me kɔ sister me sɛ anti mata ade na wudi ma wu se ɛho ana obu kotodwe sister ma yɛ obɔne me kura me yɛ sɛ me akata me pɛ mu aka me bɔne akyerɛw na me se die bɔne na wawu kai sɛ nkrɔfo bɔ mama ne sɛ oni me kunu twempena me deny yɛ sɛ wa anti mata wonti me nyɛ sa me bɛbɔ wa mane ɔse pin ade na that time na me bisa wo no one kan kyerɛ me sɛ sister ama ɛyɛ no korɛ so me ne wukunu bɛgyae even sɛ wo dɔ me koraa na ɛyɛ ho kyerɛ a sɛ na me no otie me kunu ka so ɔpɛ wo no ebia bɛbɔ mama ne sɛ sister ama wukunu taataa me nti me mpɛ sɛ mɛdi wo bɔne na wadi me bɔne awie na bɛ so me kotodwe mu sɛ wadi me bɔne deɛ ɛne deɛ he me deɛ me no nko me ne wo ham ba deɛ me hia ne sɛ wobetu afirifia na asomdwe aba ɔsɛ sister ama me tu ayi fa na me communist me ha adan me so be ha adan kwan ya fa so sɛ me mahu sɛ dan na wuti mo no fie adan sika me na meje sɛ me kunu di man na wo abetu ya ma me by this year wonye ntu ya sika ne ma me ɔsɛ me di ama wo kunu me so di sika na ma me kunu bet na fie ya wa ha da wo me kunu sɛm da ɔsɛ me di ama wo kunu na me se ma me tu peka sɛ tu nti me de me ka wie ya na me kɔ fie nti me wo fie na me se nkra ne sɛ kɔm di ɔmo me se me kɔdi dwa me do ne sister ne container cha me ti se wa fra me kunu di ato recording ai o si me tu fi me kunu no ai o si tu fie na ya ne dia obetimi aka cha o se tu ene ono na betu afiri fie ho na me kunu aka sa enti ho me se anti mata wa bukoto dua so me na sisi ya no ana wa sa fra me kunu ne kasa sa no o se anya ono a na ya Mary me so boa me ti ni nyina sam na aka nyina mate ade me a me di me hu ni me kunu me nim ne kasa ana me ne wo ho no me oka na maka fa sister ma me pa cho e ma obi anti na manim baguase na me se nim guase ne de we nya me kunu chi de e benya aba na me de me kɔ fie eti me kunu tu kwan oba ya nwumere woni nam ho saa na okoda anti dan ma me sa no ade chi a me se blopoku ade na ade ma wuse nko bi o ha dan wo ye fie unim sa wo kwa adwuma kora ba me ne na ti store ya nim wa edi nkomo ana wati mi afa no ane na twempna o se asa wo de o ya assembly woman to mo kan sam kyerɛw na me se me ya assembly woman me nya assembly woman wo ka sa nyina gu ha tie e ho na me hya ase esa bɔ ayi ne kyerɛ no e ho na sɔre bum so oje phone no ana me so me sɔre ya na me die America na me de phone no eti ko ye fie nanim kakra nwura bi wo na me tu
tu phone ni kunu nwura num na me bae na me dai nti ahemachi na omo sori dwale wie kwa adwuma no na me so me sori na me kɔhwehwɛ phone me kɔye so na da ho na me fa phone na me bae nti me bae na me bɛsi kɔ wura me ba ne dem ho nti me ti hɔ na ne sister na odi n'achi no ne ba kura ketewa bɛyɛ 7 years eti me nkyɛn nti me ti sɛ door ni bia me si Angelica hwan na ebie gate o si ma ya da me si da kwa adwuma na ede hwan na sɛ bi o si da ma da na asa ba fie me si ne ka no so wa park no gate na no ho nti ehwa ɛyɛ ya na me tamfo no di share me ha na me tena so na me die na asɛ no ɛkuta me na me miamia so nti ohwa o fiti ya me ba ne dem ho straight na owura fa phone ne ma me na me se phone be fa phone ma me ai me se phone be na me fa ma o se fa me phone ne ma me mia na me dia fa ma me mɛsɛ no man fi no hwa na oji de akuta me no na ode bɔ hɔ bang na obubu phone ni nyina phone okro bi na de free tele de brɛ me na ɔsɛ phone ni nyina nti ɔsɛ phone na me de ɔsa kɔɛ okoya na me se opia bonta na me di na ɛkyɛ me se me phone na wasɛ ni nti wati mi asa ka kyerɛ wɔn plan ne sɛ mani ntu ni de me kɔ hɔ me kɔ register no wanyi so na me bo ne dua me ka yɛn sɛ wɔn tu fie ha na sɛ wosu ntu na na mo so nti me phone kura me kuna asɛ ne sɛ mo me mo ayɛ me sɛ John ɛna me nam ha me nim sɛ mo ayɛ me jimi na me da mo ntem ɛna me bo ne dua so ntu mfifi o so wantu na ɔdada no mo ma ade ɛkye na odidi no mu nsu a tom kremo ɛna me de yɛ kro nkransa ɛyi di bo ne dua ɛna me bo ne dua me se so wusu a me ni sika me de bɛkɔ akɔda se de me di kura me ni bi nti ne mamienu no ɔfa mo ntwa so ɛna me na me gya hɔ ɛna me kɔhyɛ dem esi ɔbaa yɛ na no se kwan ya me do bɛ fa so no wa bɛnu ho gyina hɔ so bɛwu esi ɔka asa na me de me ti ga ne sɔfo me di ka de kɔto n'anim ansa me kunu sɛ me fo na me bodua esi me sɛ ka ɔka kyerɛ sɔfo ne sɛ wɔnyɛ akyerɛ de na me ma bodua ɛna sɔfo ne sɛ sister ma na me ne wa ka asɛm kama sɛ wa bodua na me si sɔfo de ɛyɛ me no me wɔ pressure pa wɔn sɛ mani nyina to me na bɛ 3 days ni mani sent me nkata na ɔpa ma kyɛwa na me bɛ fie nti sɔfo ne ba me hɔ sɛ ɔmo sɛ me kwan bɛ so ne ɛbɛfa akɔ da ne dua no ne nyina ɛtena ase ɛne ɛka na me so ɛne sister ne me yɛnkɔ nti edu hɔ na me kunu ka kyerɛ sɛ ɔmo ɔno nko ani machi ɛnkɔ ɔne ne bɛkɔ nti me kunu ka sɛ ɔne ne bɛkɔ no ana me sɛ ne me ni ɔmo mfuru ka nti me medical nti na mo kɔ hene yɛ kɔ nkransa akɔda ne dua no nti me furu ka na wo de pam to ka ho nkransa pam to no wo de ne ka ho me de tom kramo nko ana ɛbɔ no ana me kɔ me bɛsin kɔ me bɛ kumasi ya me wɔ ha na ɔfrɛ me sɛ branda juada ebekwa branda ebekwa da ne dua no ami ka say me nika ska me de be konkransa ho me o wan o say ni me 50 Ghana me say 50 Ghana so de me fa afro kan konkransa na me kwa mi ni di me ba ha me nua mo na etoma me di na me konkransa mi ni di e na o say say ni me 50 Ghana kan ho na 100 Ghana e na me friend papa bo na ma na papa say mu dia mo nko kwane kwasa ne dua ne mo mo esi ye koye e ho so mu di asem ni te say de o mu di asem wa hemfie na ye di asem na hese wo me kunu ne ga ne nyina mudifo e na mo sisika no me de tech se sisika no wa nya amame a ye da ne dua na ama ne nane enti me bo dua de 500 million e tech ri enti 500 million na me de tech na mo sre ya na ba 350 e na wo me kunu sisika no wo na mpra ne ga ne nti wo betua e na wo so mo so betua e na me bisa ne se na me de tu mpanyifo na nim se chese wo scout me tua mpra kama na me makọ boka wati mi antua ma me dia ene esika no nka meti so na o mama ma edu 350 dia me nti so bie meje ene odi 200 e de buy ene eche no sani 30 million sa buy 120 million o share date echere yi no busumfo no echere o mo frɛ na odada o mo frɛ na odada o mo sa ana me ka kire busumfo ne say sadada aba mu dia miska no me nya mane nka because yawa me makom ewa waliem ma hwe mma ama omo anyini me kruti me gina ho na ne mma edidi matem enti baby ado me hu say ye planting no ma yesa ne ebe ya me akasa me pack me nuema afri fie ho enti no wasa fa oba wo fie enti me gi ska no ene papa ne ka che me say ese say omo aka ne wo so omo ka isi omo sre me ya dia me fi se omo abre omo ani na akasa on first kan ma omo abre nti dia me fi se me ya menye ana me so me tonsa ana me sa de ma abosomfo ne se omo mpa ya na bosum na nkoda meka e ma me bosum na nkoda ne meka e ma me
ena busum na ena omubon paye ma me nti omu wieye no me sa fra oba ne ka kire ne se sika no maaye nti no me ma sa edi ensako sabusum ni me da me ka ne ma me nti se bibiye na enfa me ho so office obetu eska no na enyi dua ne mfiri ho by ma anyi se eska na nya ade a me so me bu beto me da nti me ji ska no ansa de wo ho maye nti ye me kuru ka che me se eska na ma ji nti fie ho ma me nya ma adwen se me si fie ho bi mu da se me mati mi age ne mpna se eska ne de a 350 no saka me saka 220 nti aka 230 nti aka 120 nti ma me si fie ho bi mu nti me e ba no the way na ga no so da so ti fie ho nti ye be ka se ni we man kwa akra ho bi mu be ye 6 months ni me si akra ho bi mu me won kransa ho a eni kumase a umre mi ska unya me hwe nti me hwe din na me ka che papa se da me pesa me di mi kunu sa koma no na me tina me ba bi nya me na hwe nipa na me ti hono mu a e bi kra na manya obi aso me mu se me mfa ansa ne nkwa so obi kra so opemi a me ti me ni nipa no entna na akwa eti se makobo dwaman nti me pesa me di nsa no e de kọ na papa se de amaka ne de eye ba me ma ne mi sa me kunu se me se me de me nsa ba na adwenye ne sei na papa frɛ ne se ama so de ne nsa ba wa adwenye o se wo se yo ye mfa mra na ye se recording ne unu kasa na o kan nyina na e wo mu se just say me mesumu for 18 years uma me hwe me nko nti me papa kan ye na me se yo na me twentwen so a be ya bosumi mienu ni last week me wo wan wa frɛ me se be you nu ma firi me fie na me se me yi me nu ma firi fie wayi ne peka ne fagum ne fa brɛ me wo se me na me nyi nu ma ne nguka mu na me fa me se papa me de so wo hweye se me de won sabrɛ me so manyawo nti de wo mu ni se onu de omna me 800 million no me ha adan 5 years emma me mpa akra bio me pekumase o se me hu ye ne sere na me se me hu ye osere dia wonim se me niska a me de befa ba bia enti na okasa se sa dia me ana me mpese me do beko radio station ama o picture anenam social media se sa dia me so be bia me de befa ama omu so aka bia ama me no me de beko o se ma che kora ma chakra no o kan wie ya na me friend sister e na me born na mane ni sister so be friend die wo ade che o be friend me e be pem ne anope ya na me friend sister bisa ne say ne bra sister so friend na won fa aduabo ne de ne ba ye say ni sister so ka say e chena kwadwe ade che kwadwe ma hwe kra ne bra ne ya busunyati e mo mo o na hwe o mo na ne bra be wu a o be ma ne ho me ho a kire me panche no kra no o wo scan ko be 50 million no ba o de aba be ja me kwan na me ne blante mu atete na mbisa say 50 million ene e de ja me kwan anka manta na wale ho antin fifira me anfansi fia ma na ndem e wo kumase abonten so nti 50 million no mo de bebre me anka me de be che wo mo nti me so me ni buafo nti na me de aba be dan mo me da wase mo so me mu me da wase abusanfo mama ya be waba na mama ya be abe no asem bia to atwa nti ya ne mama ya be di enkomo mama yenko adwaton de no so Odofo mema wakwa ba eba abe heba clinic ope ayansa bia emprempren nipa dodo na do nani akyemu ho na wonya wayaresa na won mo eti akwa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye hu bumu ene obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic okay se dina wa manfo nyina no ya be
ya baby o frame na me hwe so say e mama ya be na frame no obi say second sense doctor no say kai digade mama ya be me mo akwaba okumpada ni akwaba mama nurse mata akwaba yeah da mercy is it mercy or mata mo akwaba okay mama ya be so ne help ba ko pa ne ayi abrewati o okay sa mama abe me ya dia ni abobon pa ele fa gumi anko nyame ahode ya da wase na so rade se da wabo ya bebreni ya ba rade kasafa ye mu kire wo ma aso a rade emre na ma ntie ye otie ya ma onye oje ne nyina fa ni onyam hyema ye nim se o ya ba yen da yesu enen so be ye enu nti ne ye de be wanim ya da wase otie Jesus we dim amen me da wase oni ntiri bia bo abaso o se sa I second sense no na onye ndi se o sampa oni ni baba o fe de waje di enti se de kwara woko second sense ne de fi se wo me sabro fudu na bibidro mente so bi o second sense edroda ntina da ntina first time I bought second sense so me say men can be men peka se bia amisuru men can be second sense de wo me men te da so bi wo hodro nti man can be kusi se me am the patience bae ansa na meet me aka bi mama ye mo yiko okay second sense de unu bia mumoshe unu second ayi kura ho no me otoso me no obi an try mebo sa hospital friends sciatica 21st clinic no me yakesi bia yes akesi no ma refer yeah e just o mani ate e just o mo ye no kwafo mo e just o mo di no kore mo enye se obi sika no mo page na wo mo nse de ye enti o ma refer bia mame na me nso adom bibia ekoyi mekra matete simbia e she nkuna pa na me pese me kasa ode kasa ya do be di juma be pa ne sana ko fo ne sa o mutra kwanda ho ma dance di behind the dance okay awusafo anya second sense no nko a na sentia na de second sense ni di animu no eno ne adura obi ni bi obia nka se obi kama me ho second sense no ye de bi fira buruchire ba se na dro wa America ho a komo triti no ho e de bi free UK aba Canada ba se na dro ho a Australia ya oman a ya kan ho asem anya asem ketu o se e ho dro ho a ke ya sa no ho ansana ya de no ba hasi enti achare se abruchiru abibirim hawo ho aduru ni ho enti congratulations thank you for abaso pa na eno danche ya etwire duro etwire no yese wadi mfie duoso a wosa enko wato jemu a wosa enko anso ma me se wato jemu wadi mfie wo hawo yembra yemfe taso obi a bebe bia so eko na unro no anode unro na anode no na holy heart da apataso ayo and this me nyankan bi me ntimi nkan bi o nkansa holy heart na ma me no ana eka me nyankan bi na meka bi afi kidney problem so ade de ani abitimi ka bi obodi maka ma fi go sniper mi no yo ani e abedi adanse atu dwama no ba ko na yifira de me ba hai ba ko ababedi adanse se kidney problem fast so say yare say friendly leukemia and I said leukemia cancer of the blood cancer in the blood obi a cancer wo ni je mu a hie gu ni edibi gu mu kra wo ye den ya wo bewu they say masami you know third one eba eno so eguso na wo de chese wo de yade akese nko ana ne die si chese yade anke to ande me jama me nuan mo se omo no prapra se ma me na ano de frade ande ba ti case no de me se omo de omo prapra se omo ko na chese na de buru nti ase ani adwere so de yesu nko atimi ye no
oh di jam no anu na me sa no no wa na wo no a no no fi obi a no bi mfi ba bia mro ya na me no ma de formula no so wo trimu nko a gimi nko am tin se me nchiro ngo paper so crowd obi ate because you we asere ya se da chi bia ba chere bedru ba oh any e ba na o tete so we abusia for Dr. Saguro na ye ne no kasa no nipa bebri me ma ko ho no mu a wo se Mmrantehene ma betu no na me ka asem no ma me no wo sere de ehia no nam se ne di ano no Dr. Saguro ono no ka asem no se de wo anka se ehia wo no na ono bu ni se small trouble banchi case nti na o sere mame me hwa wasem no a me kura me hunu de me kan o osa so nipa bebre de ho adanse aba na osa ni de me se me jade afa me osa so na o se na ne said no ba me ho ni de nu ma do no 5 days ni bia wa wi koko ana de koko no koko typhoid koko atwere obedi agomu ojo so ka de so kan de nkwan chese me ke kan ni nyina ye ndru na de dam kwan mo ba de me de mo ntwen se munya ho paper to bamba iso na mo kan wi a na fe mo di ho adanse okay ya de ni aduro na awrade na modom so de cheme se me fama ne market it is a wo tie me na obi ka kira o se baabi wo ho a ne yesi chese me kira o se ya de eni aduro fabra be heba clinic emfa ho se wanante abre wotu akwa bia obinimo ba omo yi omo kasi gu onuma be si anya hwe bre ne na aso se awrade jew entina wa ba ha ba ya bompa ya ma na nyame ahye dry se mfama edro bi ho kra na minim se sa ya de na sa enso be de ma ni panana ne ho akwa akoton enu na ya na ye me won no nyoma koso abehe ba kan ko be say wa wonim se bibi tete wo na wadwene ye wo se wasie wapem wontimi nya hwe biom doctors nyina apo me se wo de fa abehe ba kan ko na awrade ye wo nsankyere ni na hwe se nyame a o ya tiase on tiase wa abehe ba kan ko wa mo bi ambra obi ko toilet muja obi hania o ma hania e ha nkofo ai bi mu da hospital ya twidwe so gu mu dialysis so mo ba be heba kan be nya hodin no enwanwa madam fubroni be we Germany be tote brofo pa e friend Hilda na wo be some say yes wo be wo second say do Ghana and I'm saying and was say how I'm say how say ono kra wa ba Ghana happy na I'm say how say no say it is there because was say German memo no omuni said no but Germany or maybe any who are doctors who watch ho almost was say come say street be on a doctor sir Germany na so nipa firi ho aba ba je second do organ and was say how so be what second do was say you know a near drew from memorial say near drew free na nya drew and I'm say what drew no say how and I'm say how o say obeba Ghana February manamra oba be hwe ma me na o second do aha na say just for the patient ba just for the patient ba no say just for be answer no the patient okay na de nyame ye na ye nwanwa somebody there yeah me kai na no after morning devotion na nyame pese patients ni bi hu de oye wo ho no bi na ni ono a ho asem kire doctor yo dia radi be na be heba clinic ye nya hase nyame sa wo mi si ye nya hase o we ye monketo a enti obi awe na so sa woti abe ya transe na tie ni ye na chro no ma no okay na so fo di bra be hwe de nya bi tumi ye ye da wase abusua sa wawudi amemma de wawudi wonya na ti besro sa wawu a don't come there na so wu na se wu pa dia minim dia ha so we dia mo keka obo ho no ma wontimi nda afi na edi dwi ya hu maami bia tete ne ho a wo se ko ba 2 years ni wo hu dia wonya no hu no bi ka so mra me ho me man na dru okon no me 5 days so 3.1 keka ni nyina jai edi sa wo ho na sa wo keka wo na sa wo ma abe heba kan na wo magye na wo home a
Minimum the war patcher. The hockey can what is Ranaka can ownum. O Jari be no anum be now with the Biasra. With the Biasa. So hockey cow. Now so in the master, who back a walk with Suda. Is a sound. So when you must have my few runs. If you're right, me answer what? I see what they. That's how come up. We have Bemba and I said, will save you Berman is sharp. Say, go for care, no massam. My job is a frame, make us all man a bruise, so I need them frame. Cause him to me, be yet, mean to me, say no. Madam to say yes. Cost road, I wouldn't mean to see you. Bruce swimming to so. And then one is a ya. Wouldn't know. Now do I? Okay. I was for Dr. Abe of Abe Herbal Clinic on Morton and Canana, Nasim Bia and correct. Nasim Bia and correct. Was Mmrantehene. Yadi Bia, you would say, Yadia, na me cancer messano. No libi, no labalaba. 10. Oba wa fichi krumo how bia. Bema prostate mu how be say the idea ha mema no prostate sem no. Nko uba ya kroni na be we frase. Aba ho ato. Okay. Me nyunso dia be he back enye kasa de say yenko next week wa ba. Uba dun so kwa ansan wako. So dun so bro so a. Me ma 3 days school fee so be san dun so bi mu. Dun so de oba dun so ba oba dun so do kwan. Normal. Emma say would damn one now was so na jum press so friend watching na bed down what the papa be say mama me dem intimi na na ju na me say ade o say me junso sa na me say na junso bed down wada ade be ju ka tebefo do pa da ka de nkola no be bo hobu me da wase abusuafo de wo ha na ya ka tere mo no kinyefo nko Herbal Clinic that's all Would ya de biada said the sutie said the see ya wo bia me say wo ba ya bompa ya Ewrade wo yare na no aduro be ma me de ma wa say ya de na bi kura hunta wudi mu a ebeda no ho adi na ya sa da ho na abe hu say nyame tiase e wo baabi me da was Dr. Abe na Morton kan wa doctor no kwafo pa okumpada ni fa location ne numbers ne bra na me da say odofo a wutie e wo Sompa radio, Sompa television. Abe Herbal Clinic, you know, Kasayo, Kumase, Tanoso, Apachapa, new site. We do Tanoso, Apachapa, Junction, the Babu Hun in Tem. I saw Dan Kasim, you know, a boho, a presby, and I feel Roman Catholic Church. I saw them, you know, a boho. Nifaso Abu said, taxi station, why, yes, your home in Abe. For the child, I catch a driver, be or who be said. O come ami abeho usane popo na we say dey ofro popo no chance you na bo se we send fa so the signboard is wo to wani ana asoye no so na wo no a che se ye kira kwan dey enye yira kwan kura junction na so bi say obia say o come ami abeho a obia ba kirew na o de wani kirew na wa beje wa yaresa e wa Abe Herbal Clinic say konkon ye na adwuma wo asase no so a bradwen ene ntiase so ne nyina mu ana yede ahomabofo emi no ato ama se obefre na waje nchiremu bia aka 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 so mabofo emi no ebeje oso dan komo twetwe bia ho no ye no atwetwe o ba ya brantem na ye morning devotion no ye no enye nana wona etie wa oba Abe Herbal Clinic nyina se ye nka nche se nyame nhira ne abegafo nyina sans one show mo baby bonny that's your baby pa na you di mo akotene pa ne ajara Ibrahim owo agona say agona asante ai mama ya workers ne ba akwato ha obadwuma ha da okay so tio de bia yo tio chao ya na se abusuafo mo so me da ma me Abe ase efisa nsama o ka che ma me bo ho dawuro no ka no kore kire me obia me kan che me se me the problem bi ko ma me Abe ho na
problem no anko sister ba ko pen wo say ikuru tu no maame na wo ko ho no na ne ne kuma say sister kan ko in fact ye di mi anko biu ya ka se be bo abo ho sika sem okay amantimi ama na wa ma beda ko sabos ma ko to na ne adaka mu ade o kwa na wa bisa maame mata nurse ne say na duro bi 3 kilos no o say diabetes edru diabetes asi chiri bi firi moja no nipa bi adi ho adanse esa nipa bebre ono maduro no na sugar na firi we jaya duro no na mo baby no junso so the duro so kra obejai obejai se nipa be 15 na bakra ai free mu mo nam ho mo ni shi na ebi wo ba bi ayeton sa atse de yellow de bi store baby a o one ma be he back clinic wunya be fake obi ani na adwuma obi ama obi to na chese endu ko to duro bi wo be ni ase mame abe na duro bi na wo pharmacy na wo nya no kora ni baby a ya nya ya dwun so se be ya duro bi a baby a ayo se de be ya obi am frem bi am ha ya mo wunim de o tina bi no obi akwa ya yi wo se mame abe duro bi ni wo ma be staff freme so the Bakro police station sana wa ba be kan kire me Mmrantehene pese me kan nsem kakra kire mema no e say o ma dada mana low sperm count e say dawson ayo mema won na enwo mema enso nwo yo nti mombra ne mama duro me das low sperm count mama no omu di sie na ma ni num ndro ma ni num ndro sa dan side dem say wo ye be oba na obe pa wo na wo kunu man hwe ne sperm se no mu a wo ba akro me mu aduru me na wase mama abe wadaroma the aka no se obebu nsu nyine kina no pa na wako se do ya de tie bia entwen se obenya na duru bia to abonten me na wase mama keja gumenko fiada mo debate ne yebeba bio yo ye betena from ha ye wa semka yo ye wa semka yo edu ade bia be hu ba bia eja yo mate se kwa le pese be hu bia eja ma unsa so na se me nka dia kwa adwuma mina yo dia kwa adwuma yo debate ne de asita ba bia wo anya san kito debate we de bible quotation say dey bad anya kasa mo mboti Bible quotation is in Bible quotation ayo na quotation ya kana samo ko kan na se ni wa ya Bible dum we na say ma me fampa ire bu from me enko wa be na ba ka di Bible yo ya mi ahun de da wa se da wa kasa fa ye mu minim se wo wo pesa wo je wo mo ne de sabre wa tene won sa wo mo so wo be ba be je wo di obi achi na be je no Awurade na abeha ba tashi wiase nyina na yare ni eduro nyina nya eduro ye de show de nbo nyama na je se wie ye bre no mo wo mo eso mo transase kronkron we se so ne de obi a be fa abeha ba clinic se de be ya onwuo na obe transfer di asase kronkron mo ade ye nim se obe ya ma Jesus wudi mo ya ma yensa wo wudi Jesus Christ mo amen mi amen no so yare amempu ayo amen aha hallelujah me na say hallelujah okay abuja fo asem ne da ho no abosoma ko ten na ne adaka mu ade ma me no nwura fi mu nsa ya ade mesre wa enti sha no so pa Yes, okay. Well, sorry, my brother. Sorry. No more, Baba. Come on. Yanko, Ahmano Sonafi, Yanko Ton, Adia Kakra, computer, so a good and Yanko and Yantoaso. Obakus wouldn't say obra panyin na yira seme eno aya tumi anka wo ye bono oba se chichina wo hware konfanko asembo mu bibi pa wo me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya ne enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo se na ntesa e na madamfo won kan treme se na die wedi ye asem ketu e ne na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a e se o ye ho aduru de ma ni je ba no yira wade mu ya ne ye simple kra
pa aduro bi was cement ba so asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsuo ho ne topa yeso ho na sa aduro mema nyina fra na gan mema aduro fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo no wo pa mema aduro fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement ba so ene mia eto bibiduro ni abrofo do no a sa wo pa dodo atua kodani fama Colinac Missy Apidank presa number 0240616061 mema aduro fra na gan mema woni fie du wote entumi numbi Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mama gina ha ohaw bia eda wo so se amane eda wo so eka eda wo so yale krankro eda wo so utoni ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wa na court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Hey, sawa, edi enso na gu free mu. Ofa, ina ni abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen akalan water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa, na no ane kangen akalan water. Eye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pesu obi so hwe. No wasesa ni nsu a wonom no kangen akalan water. Na ba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa wo ni paduan mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kagin akalan water sa open dodo atu a fatafo new road udura ba wo rutu nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a won sani fa so fra number no wate wo kwan 0241449191 ana 0507 379474. Okay. Abusia for Cecilia actually come na baso. Kanjin akalan water no. No kwasivni amanfo asase edi hu nkomo pa. Bese onipa yare bebrebe ya na ejina nsubone awonomo. Ensuo nipa num suo dodo cha aduane ayedi ensuo so edoso woni paduem pa na se ensuo ne nya woni paduane enya hotoda ene na meka semuye obia wotie Mmrantehene yebo Afrika tacha obema onfase bi mu abapa se ensuo a wonom wodi di wie ensuo a wo aduane a wodie no wo bo ho kapa but ensuo a wonum akogu aduane ne so ma ayam no acidic le chere se acid wom broni ka bibi se acid ya se epira ade epira ni papa liquid ya epira ni pa wom se ni padua no aduaba bi wo honom a Nyankopon de acid kakra kom na so se ensu a wonom de edoso do entinom kangen akalan water akalan no chere se ensu a acid bia ni mu amfum so bebre ni aye bre atwam no wusi ensu no a azo tawura bra ya bo asmaranko pa enade obia ni adaho kangen akalan water eno obia enom mesrese obeto a bomodra na wo de ka se say monye experiment ma menhwe ye wo ade bia liquid bia duro bia ye de test ensuo say ye papa na say nye papa ensuo de papa na nia acid ni mu that's all ento obey experiment ya chew na wonum so bia bio wo de diwie na hu kangen akalan water na wonum so bia bio no kwasem na me ka kire pa no kama pa your best pa doctor be a friend no
Otto Webeck waka or say no disease can exist in an alkaline body. Was say yadeɛ bie ni hɔ no mo a ebetimi atena onipa desani a onum nsuo a ɛyɛ alkaline nsuo no the acid ni mu no yadeɛ bie ni hɔ ebetimi atena onipa dua mu mo a mo cholesterol ne mo a mo pressure no sɛ wo sa pressure yadeɛ fine yama wonura a wonom sɛ wonya aka kanjena alkaline water ka ho a contentem pa contentem akoda ya wo ne woman kanjena eye pa ankwada ho ohie basa ne mekeke ka ho no wo hunu bi makoda ya wo ne alkaline water kanjen kosi open for nom de o man no for nom ade bi o ha so open for nka ho akoda wo nya fie dumere wo di open for oba no te awo so wo kura man kanjen alkaline water aworo be contempa oh omba ye kire ye no ye de ahade kanjen ko an ye no kanjen ko a omba ye experiment ne kire no omo no me se kire so na me num so fofora na ye me ya pa okay Brema UGC ho na wo na abawa rutu kwa no so ha abawa rutu kwanta no umma ne ho binkum so ufri Breman obesna ko tafo new road hon mo no won sani fa so o tre wura kwati ponsuku no a kwanta na to aso no a no number ni nie wo de afre won sa Mmrantehene aka sembi wa kan su ho asembi asem na me pese mehwe obi beto 4 million wo koton ya na wasem me ne me family eno a ne yenom 0241 44 91 another 91 0244 44 91 no asabo 91 bi aka ho ana 0507 37 3 sorry 0507 37 94 74 0507 37 94 74 kanjen alkaline water ebesesa wa brabo kura nene menyina atutu yi afei mama yankwaye ne bio asemu Semens Herbal Clinic papa ya di bia beko ulcer beko arthritis beko anemia mojawie ye ma moja nkoto aminu ne na so ese asanwe ehwie fa hene ne gu fom antiare sa no ya de na ni eden pa na ne kun so odin Semens Herbal Clinic omo anya ho aduro pa Taford beko ba fichi krum ha bia liver mu ya de bia kidney mu ya de bia prostate na keka ho na beko te abusa bomodana na hwehwe Semens Herbal Clinic kira kwai na ubeye free say dia ubi fra bruche ba na ubi sa Semens Herbal Clinic adanse nko oh chlamydia ne hepatitis obema wonwo ni nyina gonorrhea ne syphilis yendemu yade no sopani papa asokoma mpo ura bank oni ne di hwe ni mu asokoma mpo ura bank udru ho na asis ura bank ne wo hena clinic ne di hwe ni mu no wasan ye shop wi ani mu ho boto abiduro nko a na ho na aduro bi a fe no Semens Vital Herbal Mixture Semens Vital Herbal Mixture obetin can say yes one more do bema eni man ko ye utare ana wa so due mu ana pound anadwo mu adwojo ne ne ma emfata no se edi unya mesre pomodena utu mo ne manyina jegu wa ye mere pomodena na kope adura efe na agan ka de nyeso ne enye easy obia di ho adanse nipa ba kokura anka se meto ya anyeme agan no kai di nkunim wa akono
number abɛfrɛ no ɛyɛ 0240 61 60 61 0240 61 60 61 agan all the way ukɔ clinic wɔ bisa doctor agan ɛkyerɛ kwai ɔbɛkɔ akɔgye ne nɛka wafe baabi ɛtɔ bibiduro ne aborɔfoduro bia uduru ha ubinya agan ne bi okay awusafo mo ma me kwai na afe yɛntoa nsɛm no so maame yɛatoa na asɛm so awie na nsɛm no emu ɔwiram nneɛma asɛe paa na nokwasɛm ne ɔbaa ne sɔhwe birim paa ne bra bɛrima de mba asɛm ɛdi n'ani ne sɔhwe birim paa no ano ɔden papa bra yɛde mma asɛm ɛdi ɔbaa ni no ɛyɛ asɛm ɛden papa na bɛrima yi die according sɛdeɛ ɔbaa yi kan sɛ no korɛ de akyɛ sɛ wɔamfa biribiaa nsie biribiaa de dwa na sɛ wone wɔbɛyere paa yi kɔntromfi akyea ɛwɔ ɔmo street so hwee a wobɛkuta hurenhuri ebia sɛ bere wɔ mu na ɛma ɔmo asamo akɔ ankɔbɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi ni so sɛ ya na ɔta aka sɛ nipa bi nim adwuma onim adwuma no ya na ɔmo no wɔ senti a wɔka saa okay abusuafo mu mokridi na yɛnkɔ tie maame ɔbaa a ɔbɛgyegye no ɛwɔ ne kunu ho no na adamfo no ɔne ne tifie no yɛnkɔ tie n'anum asɛm na abrante bi ka kyerɛ me sɛ Mmrantehene me no ɔbaa bi awo kura ɛto a yɛdeɛ so ɔsɛ yɛtwen tan wabom ewura bi anim ɔsɛ me ne ga bi awo 5 years ni me yiri nhunu da na ɔnhunu so da gye sɛ me ama ka kyerɛ no ɔho ɔsɛ me yiri ɔnhunu me dia me na wo ma kɔda di 5 years nso me yiri ɔnhunu da ewe kura nka sɛ ho ana ayade de ɔde na wo na ayade ana bɛrima no na ayade ana bɛrima no yade no ɔba no so yade ɔba no ɔde na wo no ɔnso wato na no hareka yesi Tracy Buache papa no besi na obi akɔ papa where dog papa no obeyese ebeyese enso yakeka se ebeyese omuna samo ya munidi no ya munidi ya omuna samo de TV koto ekradai manko yo production team no abomode na omoanya maame ya wo jeje wo bayi no na no mu asem na mama yenti me pa wo yes and say we are say we here nipa bi a wo wiase eye bone enkomso ewo nipa ho me ka kira wo fe de all kan no enimu a eye toro ewo mu saa by da eye mfonso mistake da koro bi pe ele siye sister ne ba ye na ni kunu di phone ni man na ohun sam message na obusa me no da me ka me yefuna me de awo me ensasie ba ko se man di na wo me sister na nim eye me nua ketewa me ka kire no oba me nke wo shop na nye fie eye shop ba bi a me ton ade shop na nim ho na se o ka asem na na mbu ko do wo na nim na me sister me pa wo chawo wo ye me nua ketewa ma phone pa je wani hwe nyame na fa de ma ye no e fa de e fa che me na enya de a e toa so ade ne ya de a etwamu si etwamu eti mesrɛw kaso me panacho me bunkoto de panacho madam chese me pacho na chese na wo panacho nam se woni wi free a woni nukunu afa mo akoda no aye bibi no e makomo no me ka kire ne se makomo no nti mesrɛ no wo pancha me me ne kasaye nti okofie no wo san ba me ho abeto ade na me ne me ba girl kasa wo kun so o se me da so ne papa me kasa na me se enye ono na me ne ye den e kasa nti ho no obenya abufu nti me die o kasa da efitisi asem ni siye omie na no kasa ma me kan asem bi akyerɛ ne da de obɛka me ka kyerɛ na ne sɛ me fa ne kyɛw ani mu asie no wɔ ha de da me fa ne kwabro no ame teso no enye mani na edin a ebian kamatu but me ne kasaye wadaruma but
me pa cho me ba o enu achi no e na oye den me call krom me ba ye na mba girl me say wa bodua dua body me ntena ho say modua na me ye den me ntena me frɛ papa ne ka tell me say na me ba ye na Mary aka tell me say me iri aye den aye e na wasi gise yanki o ja asem le koma me pastor e ma me pastor frɛ me ye kan asem no wasi gise ye ko ni krom ye ko dani dia na da ampa mi tu ana mo ko ye ko krom ho me ne papa ni nyina me apart from nkoko mi ntwa mu ntra nkoko da me ye ko ni ntwa mu ntra nkoko da ye ko krom ni so bono mi ni mo ba bia ko dani dia o si agise ye tia 500 million da me dia mo ni me ye o ban na mo me ti tan kala mi en sa me hwe wo sai kan onni me that na your 5 years ni onni ni se scan minya ba dua na obo ye se obo mi dia de me mani mienu no ada ase ba wi ase won obi ntimi ntena se nhwe se kunu da fa me ma at least se me ma ko di mi boni mponi mawu ankwala nan o de nkwala ni so na da ase enti ya da ka na ya be ka e ma scan ya ka de du 350 da scan me mi gina wo me ka tro se mi wo bia onni se mi ni bi Uchiai. What you move 250? I'm a sentaka 100 million. Meba, what I want, the pacho, Meda, se passe, what the Buamami, I only made him come on. Now, maybe so say, a no crescent, I want Legino a free pa. Mimi a free pa. I know what Nukuno Asem, Nukuno be our country. You did not was say, I some now what Tatra one. And you know, Martin, say what I switch to you on. If you hold them, it's about to see a cabaret 2 weeks to be not diamond, and I have read my tears come will be all your diamond. So I cabaret 2 weeks, sending me a near Marco. One a beman at a soul. What I mean, that time on the call back, me and you couldn't see what me, Papa the Bo Mukoya. The catching is a mini be by. Machi, Bemano, Minkan is a Kafra or Pemasem Kakra. Oh, can I walk? Let me drink more. What kind of crime one who says Sebaway and a Kafu? In Bissau say, Bemano, Ubehun is Subabi Kakra. Obana sa otimifa amanfo yere enom ne ade what bi sa won bi me de no kada me ka to ma tese wakofo bi ran de na so be chemasem de ope oh sa and de ya me ire no ka chem se ni tie ma se de bi otuka o me da tie no se bi enti ba se me ka to ma hu so wakofo bi ire de da and because na se no me pese me hu se be ma no ne wadan fo ntem ti say this time Bemano ne yere ntem ti sei. That means you need to be possible. Ya koka asem no wo ekuro no so ho na ye tie shani dina ye ba ye no. Ono sisa no o ma ye. Me de ni hu ni se de nti o ma ye na bia na opese mi nsiri ho ankan wa ye de. Wa ba mi nsiri fie ho. Enti me nso no mi du anba se dan efficiency ano enye easy ene dan asem na e de. Enti ja mi ma obi dia o ya onye nwie ni ma ni sta no o ye ma ni ti akaka kra bi no wa wie na me meko nti one ne ntam asem de because me papa na ni nkomo eno ma bisa one ne yire ntam na me ni nkomo sese na oba no ye complain be se enamo sunki be ma no omontam ati asem be na woka eno de da mi ntumi me see a quarter need and me latia or friend me say me man first kana ma or say for bugian and I'm a friend papa and papa say me friend baby na yeko and papa and kan and sika dey fan say empathisika 350 million good currency ni sika woje wo dia patan ho nyesa ai se wo so bebu dia de wo ba adase meboa ai and say sika no momu na be fan say wutua be ma no momu na etua ma nyesa ai okay machime daase why Sompa abusia for obey in fact wa ya dia enye na last minute so wa ye ma ayefe wa ba form
nanka nsa sɛ ɔma kwa ma bɛma ɔne ne tifie ne ne yɛ bibi na ɛkɔba yɛ nso so ɔbɛɛ kan no from day one ɔbɛɛ kan na kyerɛ sɛ we the voice no ɛna ɛkɔkyere no sɛ nyɛ voice na anka ɛden nti yɛmmisa ɔbɛɛ sɛ maame ɔkasa asisi ɛyɛ nokorɛ sɛ watwe ne ho afiri wo kunu no ɛyɛ nokorɛ aka nokorɛ mede ɛyɛ mpa yi bia me de sɛ si a me nti hɔ bia mu nti no mɛkyɛ sɛ saa berɛ no a ɛbaa saa no ɔtwe ne ho firi no no mu wɔ kyerɛ sɛ dua no bɛɛ mu no nyinaa dua no bɛɛ mu na ɔmo kɔɔyɛ no me wɔ nkransa na obi frɛ me sɛ si a bɛ na abɔ bɛyɛ 9 sister ne na abɛforo me kunu kaa na ɔmo atu ɛkɔ esi amaame frɛ me kunu ka kyerɛ ne sɛ deɛ ɔyɛ no ɔmo abɛda ne dua no ɔmo ayɛ ɔmo adwen sɛ ɔmo ntu ɔmo ho fi me yɛ voice so ma sister ne ka kyerɛ ne sɛ ɔno deɛ wasi ne ho pi sɛ me kunu na ɔbɛgyina sɛ ɔso ɔyɛ kwawuni a me so mɛkyerɛ ne sɛ meyɛ bunu ni na egbe deɛ me de bɛto nkyɛn ɔfa baabi so yɛ igwe ɔho mede bɛto nkyɛn okay ka kyerɛ no ɛsɛ sɛ wɔne ne de bono no pem a na anyɛ yɛ na agye igwe na bɛ ɔno so ɛyɛ voice ma me sɛ wabɔ ne bla mo amaneɛ wɔ nkɔkɔɔ ama ɔka kyerɛ mo sɛ memedi ɔwɔ taataa no nti ne bla mo so wɔ mmra nkɔkɔɔ na ɔmo nkɔ sama me wɔ nkɔkɔɔ ahemfie nti ɔmo kɔ sama na ɔmo de brɛ ne bɛbrɛ me na meka yɛn sɛ wɔnkɔ sɛ nkɔkɔɔ hene no ɔni baba a wɔkɔ awale a obi adi ne ba n'ani dadeɛ a wɔmfa ne nkɔ na ɔno nso mfa brɛ ne mu ɔmo sɛ ɔmo mfa mmerɛ me sɛ ɔde ba a ɔni me fie wɔ nkransa nti baabi a yɛkɔ da ne dua no ɔkɔduru hɔ a ɛkurom wɔ hene ɛbɛfrɛ me na ɔmo aba na ɔmo de ama me okay ɛyɛ nti ɔba yi deɛ ɔmono 1 wabu nkotodwe ɛwɔ ne kora ne ma pa ne kyɛw sɛ wɔnyɛ sɛ bio 9 o'clock a wɔne wɔkunu no foro kaa ne deɛ yɛntimi nka sɛ ɔmo kɔyɛ bibi ɛfi sɛ bɛrima no bɛtumi aka kyerɛ sɛ yɛ nkɔkora na mentɔ tilapia bi ma ɔnwe sɛ ɛyɛ ne former girlfriend nti yɛne deɛ yɛmfa nyɛ adwuma saa afei moma yɛntie bɛrima no so ankasa no mu asɛm na mepatwo woyɛ awɛ sɛ nadamfo paa ɔsusu no asɛm kyerɛ ɔpɛni obi ka sɛ ebi a obi ne obi adamfo na ɔdamfo no na afɛ bibi me ɛnyɛ isi a ɛyɛ adwuma no because menim obi sɛ woke ne kase bi a deɛ ne yɛ me right o menim obi a mɛfa no sɛ ɛsɛ obi a wɔne ne maid mpo anda ɛno so wate bi tɛm ose menim obi a ɛdɛkase bi a obi ne ne maid ada wate bi tɛm obi ne ne maid ne maid anaa fala wɔte ne nsɛ maid okay sɛbe mmarima no bi yɛ saa ɔmo adwene yɛ no ebi yɛ saa baabi yɛn kasa ɔmo adwene nyɛ okay ɔmo ekuta nyɛ sɛ ɔmo adwene nyɛ sɛbe onimdie nti a ɔbɛyɛ saa adeɛ no obi a bia no nipa bi wi ase areka sɛ yɛn ntumi ngyɛgye nka sɛ aka na ɔyɛ okay mati wɔ wadaroma mepatɔ agya poku meda ase fa sɛ wɔnde ani deɛ ma me a wo ne medi saa nkɔmmɔ wei na kyerɛ sɛ asɛm no de kaka no first na ɔbaa no yɛ nipa wi a ɔtaa ɛfa wo sika abla wo nya awɛ abla me nya awɛ ɔtaa ɛfa hɔ sista ne deɛ no so sɛsɛ me mmɔ ne tɔfa ne deɛ no a ɔsii nadamfo ana makɔfa no yɛteɛ ne sɛ meka kyerɛ ne sɛ si a yɛsi mu no ma ɔma obi tenant ne ɔne obi a nyɛ fii because as a landlord sɛnea wo ne tenant bɛtena no ana ɔmbɛrespɛte wɔ ɔkɔtɔɔ ne phone na dae bi tumi fie hɔ ɔfrɛ no policeman na ɔtɔɔ ne phone maa no na de wo a no ɔne ne teɛ no na mewɔ ne ne baabi asɛ mempɛ sɛ ɔne tenant bɛyɛ ketekete phone na ɔtɔn maa policeman no messages a na ɛwɔ so no memmɛ menim nti me sɛbe mekɔfa a ɔbaa bi ɛwɔ n'akyi a mefa no sɛ me girlfriend no ɔwɔ baabi ana ɔno ɛde ɔbaa no namba maa policeman ne sɛ ɔhu sɛ me girlfriend no ɔhwɛ me phone so ahu sista bi a ɔhwɛ me nipa no no ɔnye saa namba no na ɔnkɔ text girl no anaasɛ sɛ ɔnkɔ daadaa girl no
na wo hese ga na be wo just na me say meet you for the get the number ha any time ajapokun open me feel me da se pa mahu picture sabe unfi kwani mu kakra na ye me de so de ani dia mame mame mi sa unsem bi na ye ntinsi ho no mo sese sa ya mata na ofa no ofa na se o like sese o ware no na fa ne ware no o da so ne na chi fie ho no mo o da se chi ho wa beye oyire na na mapukua no wabo ne dua ama saa dua no obo no sikasem bi epie mu na wuje sika na ma no ye kodru kuro no so ho no aye ka dem no opani ba ko si de odi ahwede be efie no no odi nwansa be efie enti ana makosi sista ne pena sa program ni na ba nti se kana no so odi sista no se man ko pe bosia me pia ma sista ni wa na me mako no okay me da si na me bi sase oyire na nama mo ware ana mo jai wakobo obi dia o si o de 250 million waji mu getting to 300 million o ji ye no o ti me room me ko pa ne chew ate o mla metre mi si dia dia na me dia na si de me ko pa ne be chew o bi sam sa won ko pa ne chew ana se o di se ka no wakotra ni krumu o ti ni krumu so me ko pa ne chew no aba ana se ni de mi hu ni se o no e ja ware no ti ni krumu utie sa asema obisam so nko pa ne chew na waba no to me answer ne big yes a chew pa ni gatu wa pa kese na yese nka oye na se opa ogira wo ba fine waka se enfonso aba na edua na obo ye no unim se eye ya no ode bo odua no na danfo a wone ne che asumsem ne se wo ko fa no open the bathroom now asema o kan me bia wo de kopem me wo kasa ne ka sin bi se tabi obu o no ma o timi ni me gida me ho obi mpokwa woni ni yiri ni a adapen me ka se ni pan bi o me right so me ya stadi ni yi aw ano no o si odibo dia na okay dia na boy no e kudru kuru so ko na wo si wo di se scan de di ko ja ho no mo 1 week papa bi to si wona wo ka sa asem no se o ba no ada mo no wa bu dia no wa yi na bufu na me de ka yi nti no me se o de mo na ni dia ma me ye de ye se ho no ka sa wo ye shi ho no buy 1 week and san ye ta ko so o ka se eye na ba fo no si dia o mi ni ma da fo ada eno ni yi a wo ti an o di sa tre million yeah. According to one. And you say, me, why be a ya chain, the one who you and so me my money, my carry answer. Eh, dear, I'm patcho, what I want. Be a madam with them. Let me get you. I'm a good cop buying ready to begin. What time you could send every 1 year. And again, now, mammy reference, you say, we beat me in the yaw na wo ka sembe so bitumi ne yiri nuada yaw ne nipa ne de yesa meboa maybe sa say yaw ene ma wo de fa ya mata no na sabi obi afa ne say wo me ka se bia me 100% oberema biara sabi ori na so o fa ne yire tipra on person you do no plan again I also want to matter no say bible man maybe yes ya na se Ghana ha na se bia wa wa me fan na se but Christian no that ya ne dey ya me pass so sa na dey sa na se na se obeye sa kwan so na se bia di nyansa ne adwene to ho fine ana me le so baby it was from the phone what you work with them no any fact you want me to start an attitude and media now the number come on say onko da na no ni pan na me kwa we ni say ni pan so what here enti me ba wadaruma na ama na eje o number ma tane say ona daw no tenant be ma no ti fi ho no na ma na me get number na ma tenant be ma a o ti fi ho e say
on it, and again, o girlfriend ben o girl ben mata that's really ayi ni pa foforo okay ayi oba foforo asem na woken oba foforo asem na eye wo yire na na ama no ede oba ne number koma o tenant a o ti fie on mo se won pe no na ko ne na nyɛ saa na da enti agama no ama wo atiri na da ne san fine ana o ni unya no e ja pe bomba de ton kan friends and the dia na na ama no ka se me se nta mi ya ka me ha da mu bi a me tenant ne da o kan sa so tan sege ni koja police koji ni ama won nchen nyina na police me kan chere me lam CEO animu na me kwa me ko bi sa ga ni se why mo aka chere ni na ga ni se so bre bi mo si o pen na o si usia na o ke so mo je ni number wa ya ma bra no be fie ha enso ni be bi a na nse sa nti mi ko mu a na me bi ko na di tane number ma bra no e ya wo yire sa tam na oni mata na yidi na me ya sei mimre ni meba mimre ni na chese eye hisem ena ma wo so de kofa mata no wo de me pese bi sidi bi so afa wo de me fence so pra wo hu de nti e ko ba ne sa na ono ne phone na o ton ma police no ana asem no ba ni na me hu se okay na me fe police ni bi sa ne japoku openi sabe imperial sa abu ayinkum bi da na yenim niga mini bebia wo kan wasem na kwa kusi sese mata o ye ne de o ware no ana mu jai me ta ta academia me berema ayi na ma pokia no me de me na mu so no no ja na ware ko be de smart anse na ware na se me ware no de ye me amasen ande ye wa wasem se obe ware mata no yire na danfo no ene ye wa wasem ena wo yire na na ama no mu jai ana wo ware no openi na so no ho no on tia ware ase now so no see this kind of unya na wo tam ye minti no wapatere wo krom from January to December no o ye ware ni meba se un jai se e ba so no so akonti wo so wo tam ba bia na che se aware jai wo sum na na ama wo sum no na ejapade no wo de ne dia ma no anase adwen be na church o si ni sum no ni bisa se wo be sum no ana oba ma ni sika bi aja na kwai oba ja wara oba ma ni sum no unim se saade we indirect na ye wo mom na wajai na ama no e kwan be so se nipa woni ne ye tight pa woni ne kasum se mo fa ho akwa no ena wadawroma ajapoku wadawroma yeka se ye no kwese wo mu hu se ade a wo ye odi ye na ama no ekofa na ne yonko pa woni na dan se no hu bia ba enka wo kro mu no sebi nka benya panimu bia nka yeso otufu se pempanimfo na mo nkokro no so nkopa na ama achew because why ne bone openi hu ne sa me pa ye ko du okay court wa chinsensem nti ye nto aso abadwafo ene ahwefo modaroma tiefo modaroma asem na eda ho no okay me kan kanjin akaline water ho asem kire mu na me de futu atato se efi na ekronka obanum si obia edro na de testing nsuo no ye ton obetimi atobi fa drop 1 2 3 bi sum na hwade ya kan line water bi hunu kanje na kan line water no sisa amanfo ni hu agorokora amanfo top pa won me cra private car bi si wa 3 million 4 million ne go no ne family no na aboa mamade ye ho afiri nyare wamba saba se nyina mu number no bi from kakra mamnye correction 0241 number di kan 0241 44 9191 0241 44
9191. A very simple number. 0241 449191 and 0507 379474. Okay. I was for mama yanko di for Samuel ho na yenhwe. Odi for Samuel say one day we near so bia empire na one wo problem ho. Problem biara ya we nipa da sanisia no na setrem. Yes ye boba problems odi for Samuel bo ho empire no. Yes ye boba ye be che. Na dia can say dia how be a dia nim guase ebre wo ede ani wusem bi ebeso ye wo so say ye ade say ye awo wo dwadie mu wo so awoye mu bibia akwantusem ene eka obi se oba na aye over the bar anim guase bi ebohyiaw wo se oba ho a ono obebọ mpaye na onya betie wo sufre na wotwitwaje titi I dance here more, thousands and thousands. I dance here more. If you say, one of you na enya empire or cowboy and hunsun so papa. What Ajaba family house? Ajaba family house. I want Ashtown. What try ya no dumensia traffic light and so. 1 year has been done. Can see you may have insurance for Sieno. One end they say fence so. Udru area ho mo yem konwa filling station ho bia ubi sase odi for Samuel wo hena na Jaba family house wo hena on bechiru titi emu wo se men kan che say ade abesere ho pai bo no say ade ababro kaseti a ana Quran kaseti a emfansi nanim number no 0504 58 8454 0504 58 8454 and 0578 405519 0578 405519 ebuja for mama men home so na fe men ko abadwafo ho ye mo tew ma mi ni kunu aware no te e betechima no efri ababa wa bia no ofrefre ni kunu o ka kire se tena wukunu ho na me so mentena me kunu ho ehọ ana how no esase na be man buy according to obey no oyi ne niema se no achi no na chese be me wotehwi mu na okowo ba omono tew ebre konti na se me de nyen kanye tew na so ade ebre na ma yetew tam no na ma yetew yo katacho me da se o de yen ko ne tew sa yo katacho on se asemu no ye betase no oba ne side ne be ma ne side nyina na se benya ba akofo na ye bone ekwa be so na nkrofo bi e from akaya so mu ba wa wade mu a in fact ya na wo bre edu me bia nso a ya na esie ne ma ne ho kwan e ma tokuru bedem e ma sebe abo bia e dey etimi mu we ye di tufo e ma ye nuanom de di ka mekọ obai ho katacha on se na no ye tra ha kan se mobile phone ke ye pa ne kwa bi so no mobile phone abeye dipa na sa be die wu ma mi ni kru tra me nyi ni se na nka no mani ti se nkoma anware na yo dom na mo de transe na obi age ne yonko di na sa bebi ana wo kan honde ko fa sa se mi ba ya ma mi ko fa ne ko ene ekoba se na ya na edrumme bi a ya na ye besre de da ne ye ka se edrumme bi a se obi mfo obi ko no katacho mobile phone abo ni pa bi na mobile phone so ba ma wale bi e da egu because ye ne ankasa wade na ankasa Ghana ye ntia se dada ye ni abotre de ware ene ni mepa cha wo ka eti sa no man eba mu ne se ba ko ekodi nsemone anase ba ko kodi bone ba ko che ba ko a se ye ka se ye nwua ba ya na ono nim se waye bone a wo pa che pa me no ekwa bi so wanya de nanso waya de because wa jeni fu pa cha aha because kasa nyina ne pani ne me pa cha kasa obeka ne tenten eno an me pa cha na bia so atwa na de atie nie ye mfa sa ywentu ye nwua ba ne mu bi fu sese wonu kunte na wo koji sika bia na se sika bi bedu sa de bo kura mane e wo kwa bi so de oba no fuma sa
baby enwa ba ekoji sika bi a ma enam so ane dan enho asem okoton ye no na ono an nton se na ba ma no wa mo na ma eti eno so ye behwe ma me drum be bi sa wade o se mo betra so be pai o akoba bi a ye tufo se next time menye sa no ma ne bi bona man ye ne ka ba ono an eden obi ya na ma na fa so ukoka no se menya sa eti hon so no ekofa no ma ba ma ne di ne tri dem katacho de tosu ni ye besre ya na ye besre nwa mai se nwa bai se no ma bi edi ne tri dem se ba mai se o mo san tra wo so kofa foforo ye besre na tunufu se afefe ne yese susu yi fasha wa eden utrim ente sa de bia wo benya sa no ma no hwe na mema na aba no meka che o se yi mema 100 gina wa emu 90% a o mo wayire bebre wo emprasa aka ho including asofo akasa bebre wo yi ha wuntimi papai anka se weni yi we si nche enne de wi se ka na aba no ehu petrol na ye togum no mame etende mesre wo se oba bia wo ti wiase bia wawale bia no se wo se wo pese wa ware gudi a start from afefe ni akakai because wo be ma bia mpa challenge ena mani bi nso epeni kunu se wo ye kan ma bobre kodu baabi sentia se wo mu kwa ngedan kura na wo kukuru e kama anton hwede kwan a nipa ne fa so beto ade wa se sika no e wo kwa bi so but enam se sa no ma na wo mu ntam de hwede kosi ye na ma memra me nua ba ma no so katacho ya na me kasi onima dwuma nya se be mpredwasa ade awalja ye beba de ne a kire wadwuma no na ma wale atra e kwa bi so ba ma ye beka nza akola asabe ye friend say pio odu ba bia na ede waja ne na pio odu ba bia na waja na pio ne ma pe ukru ne ma pe ene ne ma se enkoye enyefe enkoye o area ha enkoye omro beka cho say go far away se kuma se so etu ko ye friend say ahwa overseas na on so ti asafo we be de ba na pie nyese bia metro bia cheche bone awale ni begu ne de ene ye kire wo sa kuma se so kakaka wo de hwe adwaase so na ti ashtown e be de na pie na wo de wo se awe nkwa home ena wo be body amase e be chi wo because the Mmrantehene ka se business o kwada o ba chi na wo ba ana o kwada ba ma chi na wo ba wo so obi ehun oboa obi ehun na wo ne wo ehun obi enti de wo ye bia ni pehwe ne ma pe no emwa enti wo no ene wo so no the way I was such a normal no enti mumie no de entale kwa bi so enti ba ma no ye be sere no ade ekwa ne we ne ye ka ama enwa ma no ya omo kasa bebrebe won se wo fi se wanya wo nwia wo ka asem kire no hwe kire ekwan wo do fa so enu ti na atam so bi se wo be ka wasem a che nipa de kache nyankopɔ na so twemu tan ni nipa nete ɛda obɛka wasam edi ehwe nkomodie na bɛma no ekwan bi so katachaw me de maami saa sika na bɛma no kotwa ekwan bi so no sabi ɔka asɛm bi sɛ ɔno na ɛde ɔde ahwe de ɛbɛ fi na de wansa ba sika na ɛkɔ ɔbɛ gye ɔmo no 300 something million no ɔno is too much no do ɛdɔso maami dos be man afum na sa hin na ode ye se hu sa akoba se sotro menu mani ha ye sa sika ya wo san empataw be 700 million on san ha da ma sabi ye ma overload sa ka akra no woman load sa ne type ai short ya se enu ti e be se ye hwe be man no ma o ye ye de a se wo ka sanka wo je 1 billion kra nka nye na so wutwa ka tra matoto na renan bia ye be se wutu ho ofe kama aware we no say agukura na me de me ka cho eni agyaye so be man say wo because se bia na na su na wo mu no ma me so difficult say wo fa be man sesi akura be man no oh problem because the be man we ayo no wonyi be man bia ni sesi abiem abeye problem eti e be say de we ya ositie aware we no say free wakwam mo hwe so na mo ntrase na mo kana anye yi a ma me yi be man ho kwase osumu eno de asante amane osumu ema wukọ nemo wukọ a me di jam se yesi afefe me kwotete me kunu yesi ukunu wa ha na me chensi enna ma wade yagu follow that mesre pi medase katejo man fa so for brem katejo medase na aware no Ghana for yi ni ma ware wanu ma na mema ni ma wade bofu ni nyina katejo ye mema ne titiri kra ye mema onse ye mema no se okofa we rechi akebua wo se wo de tu fie no ebi ntache densi because ye dey obade ye se be mpreduasa koratwen kakra bebem oh yeah nti se bia
wo be mu akofa mpra ye wo ni 3.1 akofa na che obaye mu kura ka wo de ni die ma no na ko ba no otu no ebi akọ ebi ana maba anna be ma kura so de se bi mpra de se ye ni papa na ka o se medi ene ma ne nam wo de mantam wo no akofa efie wo no akofa ka on kwachiri na ba kokura na kata cho kata cho wo de ya mfolori o na pomuna sa mo kan pomuna sa mo nye sofo wo de wo ye sofo ba kata cho be wo de ka se jazz ayo wanda uruma wo di men sizi kura wo de nya wo na wo kire se onko ba kata cho so be fam memma mansi ya nkwara no wo fam pum wo fie so wo kire kromfo kwai so ho ndi wo de nya na ba kire kromfo kwai ba kata cho sa wale be gudi e che sa na wale be tena ye omono no wo nye sofo wo de wo ye sofo na me to ase asi Jamaica ayo asi me ka se die si ro disa wo so amia ka se okọ be sei na me nka ne sa se onko na ebo be kire se omono se ye obaba ko pe kura ne bi enche wo no ko fa ko be kan ano fa na danfo a yaจะbe ma wo be free wo yire chi afa ba ko pe ba ko kura de eye Bamani Nigano Safo on ka se yenyai yire chirifa oh what do you mean yakra na what they want to for afa what ba ko ka na ju won jase on se member no mutu kwan na ka wo mutu nana ni ko nya mi anim ni member no mutu kwan na ska ka wo mutu me de opuma ne wo ba ho ampumo maku na suro nyame a oba afie no oba betra no ne medi agro enye mebe nyina ne timi trasesa oba me bi wo no mo a sebe obune yire obekọ mfodo so no waye ni nyina na me chese fie na kasa no kama amidie ka be mapoku kodo poku ka wo ye wo yire yie esiesie ne ko nkura no na ko prachew me dofo ye mistake na ba me nye bio nko ba no so na koma dai atoriyem na so ni nyina no anko wie ni kodie enta me kase Ghana member ebo ahun se maami na kase em no wo se eduru me bia ni kunu kwa kokora eche that means member bi wo no okonya oba foforo a ne yire dada no on pese obeda ne nja one day kura no asene oba ba nana sane man so entwaye so ntie mesre member nom se niema ye koso aware mu nda bia metaka se aware ne se yakopom ye hye ka wo ne wia aka adwenwe ko change ni mayen eboa because ani ma wo ye koso no de bia wo de egu na ni nyina so akogina mema mo me yentu ho fo na ne me bi wo no mo yen sisem ana na wada wo meka ketu bi wo menwa baye na menwa omro ka sister ahofedua wada woroma ye tu ye nyina ye ho fo de na so ne me bi wo no mo a ye se woni we ye kuhu a enye wo tan so ho ye besere se bia nyankopo wada woroma na ne me bi sisa na ne me bi kabu mu a ene me bi wo no ma ye abu oni guso mo kura de mo ma de ye bufu abontia mo na mo sue mo wada woroma memo akuma ne nkosoro saa mabodua mayi usi onse obodua yi na nyame anso akuma na wankoda na wuya se bi wotusu yakopon dachi bi obebusa wo on de meche no ntemesere wo eni mebi wo ma yantu ebo ase that was excellent why are they abrowatia Can I try Bema? I want to see me shake and to my daughter, my mom. Oh, bibika echo me dasi echo Asem me hu dia me come obehunu echo bema ewi ase ayewe ye ma ya da bia me de meka ya na ye ho atamfo wo ba wo ne wo han dan wo ba ne ni kunu fi a wa afo fie na wo se me ne bema na kwa akotwempena enye de edi kan ne de but be ma no ekwan bi so no se bi wa mu ne ho anko akiri de meka no wa mu ne ho anko akiri kura omo no so betimi ote crofrom adwase wo ho o de ekọ entam kura ye ka go amne mo a epie ai but ene ma no me ti wa ble wati amisi so me fifi mu ama me ye na mi kunu Jacob na ebo ba bia obi amechia wate me da atenso fifi mu na ma odimi ko wie mu media school enti mechia wo na anwumre fifi mu tu beti edi wo no anka fa so ma ya de ebo ho na da bia ya na meka fifi mu no wo ya
katacha ofa baabi no eya na boa ma wo hu gina bia ewo wo kunu no na bra bom na nso so watimi ehu baabi a obetutu anama wasie eno ya na hia na nso no wati wana won pese je ne beko wani wa bla won ko ejade a mesro wo kunu fon de it's not advisable say obekọ akofa mi hu ayi bi o social media oba ne da trogum na obi pia no wo wu anu no ene ye pia ne me ko hospital nipa ne ntimi empeja no wo so ene obi sa ne se de na I do so akohwe ni kunu fon so ehunu ade bi ale sa de le konsia do no ya ne pese ma no ya na dodo na pese wo mu hu de ekoso e wo wonum kruma babon fa ma asem ho na so me de metufo ma ya ble wati ametwam wo sa de no ho me ka sei awalija ne se o de ebeba enam fon so na ebia me ne wo bejai ebia de mahu aka ne yese no me ble wati amesi so man fa anya adwuma da de ani ehu ne de aso ate na edi ho adanse enti se bibi ni kura po na wo ya wo kunu no fa wo hu ni suban obi a wo ne mreyo wo kunu ni mreyo ne se wo pema ne ma asem no so no onfa nko akiri enti de na wo oba no betimi aye de aboa ne nim se mekan enye ize se obeye oba bia ni ho first time akohu se ni kunu twempena no obefa na ize sa obereate obe overreate enti no sande metina se but wo hu se be man se na ne suban tie wonim se wa bla wa wade ne se 18 bad years ma menka ne sa bi ye good e bi ye bad de ma but anya bad sa na e bia wo start ye na e de na wo ye ya wo de boa no he ni ka me ka kire ma ne nyina ne ena ye fa ye fa ayi eni ha ne nkwa aprenke se mafie be ma no wo pe kwan apia kwa abonte dada na wo sa de ntokwa tata no wo fie se o because say wako hu recording bi wako hu recording a play na pe wo de baby a wo se wo gina wo no ne life mo no play na gina ho na hu se bia wo ma no so no anase so ne wo akwada bia wanya gina bia pepe bi wa bla wo hwe ne de na maw ade ama wan kasa wo daache na gatacho be ma mawie wo be e ma no msunya fifim be ma no me ka kire ne say on hwe bibi e wo efficiency wo efficiency 525 no na makọ wie o 20 me ka 25 no makọ 28 no gatacho office for man no 18 num ni je mu aduonu num no gatacho wo say okunu num monno mo yire nom sede Kristo nso do asafo no na wode ne ho maaye emma mo no ma men huri enko 28 no wo se sara nso na ese okunu nom se wodo won yire nom se wankasa enipadua de wodo no ala ne ho no anase de odo no ala ne yire no odo ne ho se wodo wo yira Bible ne sa kan ye kase ye kan wodo ho asem so sa to aso o se wodo nya bone odo en plan yonko dia wo ye oba no o plan huhum ne hunam fam nyina no wo pla wo ba no na ka ba ye korampo na wo dia kwa kire kakrai kada cha me di si ai me di si be ma bia pema mema dodo na 99% omo pema but e bi pe no wo kwan pa so ade ya pa ne se be ma be pe oba anaso obepe ma ama na yire anaso obi a oba one ne tie no ene ehu sese na eko obi o ho anya fifi mo anya fifi mo but be ma ne be ye e wo oba na ni so ama na ehu sese na eko e basa wo kum oba ne sunsu mu nte no e ma wa akoma bi a emleba na se bi esanka na bufuo na oye ne ho hwejade bi e beba ne tiremu bia no e wose no na eye na that time you say so bufuo a men react na say menya bibia but nam se bia yaw ahya ne so ne ntinu ba wo se no na de duabo ne ba duabo no ababa wa na se maame a wote wa nhya da se bia wo bodua but o kai asa maame no bia wode ne ho ato no so ne nkoma a wadi ache na wasa ye ne sana na eye ne den se obehye ne ho so enti na ma ne ba santi mema no mo de ye nananom Abraham mo breso ye se Abraham kra no Sarah na wonya awo na na se wonya ba no omo no ankasa na ba wa ene ne kunu koda ye nim se fritete emema de so omo wale mienu no eye normal we wanya no white wedding eye engagement no so de makwan so betimi awale bia kan ho enti na ma no mo ware a mo de mo hwe engagement na okọ came okọ register 200 cedis or say 2.5 was a new 300 cedis koye ka ho is the same say wakoye white wedding wako gina solid them near your pop bo minimum na fa kire me tuma ne fo enyansa fo ntie nyansa sam
ablewatia mama kwankyere na senka ba sei no bema no oya se wafa no ho adi wonfa no ho niye na ma asem katachaw embrani nti no me wonsem pi ka no se me ni asem ka ensem wo ho ma me di si ewa Ephesians 5:33 ne katachaw na me de man ato wo se na so ase obiara eno ne yere ete se onu ankasa no ho me di asi se wo ba wo ne ti se wo yira se dia se kan twa wo ya wo ya no san so na etwa wo yire na se bibi ya wo yire na hu se wo na ya wo nti no mo ba ya hu number ako mo ye nipadua ba ako mo ye hunhum from so no mo ye ba ako nti no omo no sofo emema nka ye nyina mo na mo yire tia mo ndo wo mo se dia mo ndo wo mo na o ka sem so de asi o ka sem so de asi we ye mogu ka te me de asi for V Adult Education Center we go so na o giamanfo na wakyere wade wose wode anka wawie sukuu na ache ana wanko bi kora obemu ahunu twi kenka ne twere omo ahu brofo ne kai ene ne ka ene ne twere nyina bosumi nsie dika no wode becheche ne memu ade tosumi no na chese wa pass ukone ye ka brofo otimi ka bi empanimfo no se we ye kaya yo ana se mason carpenter we ye plumber we ye trotro driver taxi driver obiara we ye sofo awarefo opamade tailor anase Sompa ni bi opese uhunu niema mu a wose fa ho bono Abrepo Methodist Primary School ha na wayire mu enyasam keto akora CEO no yeda na ase edoma chade nyame de atempete no ebe kanen na no wukura obekire wade mu ohunu ne number ye 0245 690834 0245 690834 abusafo ne American ne se odonfo bi epe abofra na tenabaya ya wadi free enfie be se dumi no ekono kusi be se dunsia so no opabaya ne hodwo wonye petre kura obuyade pa na wutime yaduane so me ho te kama pa oba na wo pe no se wo sa abaya ibia na wafre na wono watena se obagia ketua ana wode beto adwuma mu na sua ono a beto machine ama no atue ni trinsa ye bibia na osua na aja ono no nsu bi man kakra na ne manyina ekoyi abaya from 12 years going se ne ho dwoa me so ye mpe nipa ne ho nwo petre kwada wiremfo ya sabi nyado a o chire na no atentanka si ahoma mu ye mpe ne sa hyeno so but on numbers mi nu a wo fra obenya nipa na ne na kasa ba ko 0243 58 view no about 78 0243 58 view no about 78 ana 0244 56 34 37 0244 56 34 37 nipa no so ye ni papa ne hu ni asem Fox Sompa FM that be on pebema Sompa FM ya ye hwehwe mu hu se nipa so ye correct asem bia ni ho kwotena bro sa so kama woni asem bia na de open dan ka tajo wanya bi wanya bi still obi so pebinti yo and nyame to be preso abusuafo mo akasa enche bebia homa na tum na ne America ne se maami ni kunu hawo no asase pa maami eni ni kunu hawo no asase pa ye oba bi a wo friend na nadwubi ma wo ba ni hu se sa number no ta frefre ni kunu abusuafo se woni be ma wo yire edilia e ma no mama mitumofo if say ye de nia oba be ko be ma wo yire ho if say ye culture no e bia e makwansa na me ka kire wo se aye susu frefre be ma no ntentem ana jo susu frefre be ma no obayi saade na okoye ye no
ene ma oba we see what guy mesraw be ma won retie no wo yere enti ubetimi afre no daytime o wadwuma mu ana bibia tesa na nadwo de hu se won na yere na wo flat ni mo ho peprede asma wo kan preko adai eno na kofa o how by na min kan se be ma say mistakenly oba a detect say sa number na ta frefre wa na wo ka se bi chen se tena wukunu na mentena mekunu ho a eno anso wa ben oba na dai oba de asem na wa ka che se oh si abotre esro bonini e be a due to this and that no we there wo be me so akokọ akoso akwada kuru akwada na nsu a akokọ na sensu na wo be me wagiga already so oba no hu sa no ma na wo fra kasa asem no so atrega ene oda ho so nti say wo so wuji giga koka ho a jere timi di ni girlfriend chi na wakọ akọbo na yere sa da na wo frɛ no it's bad it's bad nti mesre say oba no wunya botra wetimi afrɛ na bre isim na munya sa nyema na de o how bebre ba no efi ho no oba ba akun de oye ni yie wo se babu nkotodwe mapa cha me kura wonan de ma ye ma me ya na se bi kura no oni ni kunu na yi mu no esan sa woti fi ono na danfo ni wonti no ebi a wa ko no privacy akoka sem bi e de a kire wan kan se wo ka kire wo so it is ekoba na sa obi kura na danfo na obi kura no wo wadware ama wahunu na sabe na dajem wa na bi so ma me kura so ko kanfo ni kunu so mi kunu de wo ye nyina achi no so so ya mon kanfo mu kunu no mo kire wo ba foforo o hia me na mu ane ba ma se renchen kama en ma ade a o mon pe no sa unya ka se mi kunu wona me dayem se pe na o pe so okohwe so ababa obi kurum ne se ababa o de wasoro mema sem ne be ma bi ekopɛ gosta shi obi ani nim ye enti mesre oba wabeda wo de wasama beda ye no kure mu bia ane aka kire wo no yesraw de asie bia no enyae awade na mesraw don't open your door for informants me advice we am de ma hwɛ se wo bie wo pono ma informants te catch them for who be up from one ya. Okra wonna. We they say though the way you can be now Bob Beman home by. If you say Bema walk on my penesabi a will be the same street and an in street. So we could body kuna mania, Obama Cruise here. And the Bema no Megidi said, Nagi and say or call council is careful and bottom until we are share. Menu si fi on famille ko ji se me fro obi a menim no na etufu no emema bi pesa de no family akọ doctor no da hot me kan se me wu a wanu mu abensu e na atwam o ka sense o press abakura won sorry no onim se oba hospital mo kan obona manie se mi wu me press akosoro pressure do nyina ma me kidney kura ho e ba infect yo enti omono achi ye be frɛ be ma no na se be ya omre kumase am sin kodwa na ye hunu kwa be fa so aka wo abomu me de me ne nyawo se no maguvio so no maguvio ye bia homa no na afrɛfo na bem moma ye bia homa na afrɛfo no emre mu na fe de omo wo ka no omo mfa mra yo hello yeah Hello. Good evening. Good evening, mommy. From Majo, I'm a cafe from Senior. Another Majo from a senior with the Bush and the no Bani. Okay, Yanko. Mono Bear, Mamma dear. Bear, Mamma dear. May say a dear away and the one by Oba no watifie ho na oni ya radie no oba no wadi nyamana sama nkasa de oba we usia wo pebonsa na usia na wosia oba no enya kra se ono oba no so be ka se be man na be pe no Beman ne bepe no so mini wudi nkomo wa abra wonim se mikunu be ma yem se no
na wakɔ timi bɛrima na bɛtɔ kora sɛbi adwene ni hɔ kora wonwene kakra kakra sɛ adeɛ a bɛrima no mesi ne wo si tie nti bɛrima no ne me ɛbɛpɛ ne a mempene ɛdeɛ nko a na bɛrima no de maa na ɔtumi ne ne kɔdaeɛ wohwɛ biribi a ɔmunyɛ ɔmu sika kakra bi a na ɔmo de di nsɛnhunu ɔmo nhwɛ yie paa na ɔmo nkɔ atia yɛda ase ɔsɔ nkɔfa asɛm bi a mesɛ wo a ɔwɔ da bi yɛ hello hey Ajekuma Adams wo voice ni nyama na twɛ na ɔmo nye ne yie ma yɛ yo na nka me bisan sɛ na yira kɔkye ne pɛn hello Mmrantehene Madre. Yeah, Juanie. Your friend that's one of the free economy. You be my uncle. We dear, me selling me about what is the me pa my classmate no. Hey, classmate yeah. My classmate no. Let's say body no one has. Your friend that's more. That's more was say you know correct the classmate no. Mr. No, we nya betre. We nya one more century me da. Almost century me da. We nya betre. We do no be ati aha be ye de enye. Na mi so wo jo nya sa na wo tie. We nim bi abo. Na mi nim so de asam ye ya ni ti ye ya. Ama mi ni aba bodia. Na me sere no onya betre. Na ma konta na ba bi o bia omra. Omra na ye hwe ti. Me bi ye mpese awale no mu betre. Ye mo omra ni emfa ye nti. Me da se. On say le nkomodi mu no. One thing because we see nkomo a we di na ma oba na nya akwan se me nkwatra ha ekofa we nyina ba me da wase on say oba we ni dua bokra nya se obi akroso no ni kunu ho if you do an enkonta anya we ni me date kura nya da advance be so de what free adwuma ba na achi an identity yo hello yeah. Good evening. Good evening, Oba. But a friend of Monique, me free singer, hey, Monique. Young Quay. And I'm patrol. You make a say, Minister, when you're about to. Yo. Paying for one, I'm a cancer, I make what? What, mamma? You know, a woman, if you about the boom, you're dead, then you nine could sit there. Some of you are the one young couple and money. You are the boom. You know, we ban what you need, Gina. It's me, Gina, be my Obey in it. We don't hear your class who's a who could temper and another one. Obey Crocono. I've walked around to Minko. By now, I'll phone us or no dear near day that I see me, my mamma, some pay. You can meet you stand about Nana. It could be Tim Queen Baby. By so from Benjamin. Now on tier for 20 ebe obi basu nwa aduma se no ka modika obi hu na obi hu me ya ba o monike kona hey obi ka so ofiri kuma se be didi ho abeyi we ba try ma aha azere ye go didi monike choba monike obi be so fa ro mo so ba be didi ho Matria, yo, Monique. Okay, friend for chat one I found in Nafi, Medina Baby. Hello. Hello. Hello, Fanny. Yeah, Master. Pacho Haya. Fanny, my Veneza, and the Cassin Cran, I would be crowing in Canasa. Ukromini. I'm crying hey, and Franza for when you're ding. And Franza could also be a very fine town. Yo, young boy. Yo, the crummy or Chiana Kake. Okay. I'm a job for my year. You're winning your face of phone Sabono. I say, your bomb, you have been my quite. Na yijinamu den se yenua bayi ayem from subi ye secreta ena dia ya kocha opa senso bibi o se ka kire ya kontane ya si ya wai mu ne aka kire no
na yi ato yi ye de ya de ye yense no no yentime nka say ye de ya kan ye de awie de aka no no oba na bet toye no say bibia yi finally aje onantia ba bia de o da bi onanchi ba bia be bia ma wo wa homa no so aha ye kan mo bia ma so o be mempre ne bia wo ba bia na mo bi ma so why aha mo bia ma yeah Chonti say obi wo ha obi ti sese no hu ba bia on fanfa on famla Asem Mpe Nipa bedwafo ho e wo Sompa 93.1 FM ye wo Kumase so ame no hotel no chef filling station ni din hwe ni mo no ye ne sa shell no e na chef fenso anase boy fipam enti bomodi an ebra anase 0243 585878 0243585878 and 0546 883287 0546 883287 atabo acho from Kukum ye chia papa ye minu abema ene onabo ewisesu aisesu ya onabo mecha why ono so hwe ye ban chia wo munyina jo abusiafo adi dwumade ni nyina bana wie ya pon onuane ko fie ye bekọ amobi abase de ye radio adwuma no na ye da mo ase se mo anya da ja hwe kasapin obi free ho no ya wo say radio no wotie wo se wo san wo na kura no obi so Gambia mem Gambia okay aha Gambia Gambia na mame Sofia meyede Sofia na busuafo no wo no yeah Gambia fo e tiatia mu nyina mame Sofia ne papa ene wo no keke ka ho no ni kunu Mr. Boati ni nua na kasai abusiafo ye de bibia ba wieye PK Bema na miemia fidin fru mama ayi mabadwafo ne obona Samoa ene osofo Paul Kwabena me production team no eye Ofosio Bema kontonkibu hie kumanana ene Bema wusu kantankranka oba obo yi chidompa ne abrewatia wo hene yire nana ye boa asua mabrunya na de brunya kandi no okay uko TV room hono mo wono ma de 705 TV no so go so ma ya no ye ima na imanko a na David meseda bia omocho di na mame na Godfred mo production room hono 7 ya momfa mudi no mra na matimi abomudi na ye hunu crew no a ye adwuma no awurade ne montra ko iso wachena ye besan ne mo hie bi wachena asemfofro ho ye damase ye mamoniti de aka no ye jama piki over to you